Tranquille. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs de Jama TV. Bienvenue à tous dans votre émission Folie musicale. Voilà, comme d'habitude, tout folie folie di kessi. You know? Et puis, on la fala de anglais parce que langue pour la ni la méthode de la fala internationale. Ngira jama woko be mi ala anglais et pourtant le ko gambi me ba ko gambi mi nyandi ko no fi no mi binanta dun don en tout cas merci beaucoup tout le monde mi weltani ki on souvent on suit Jama TV ko pas jamais woni ko YouTube un peu partout en fait hay si tawi harado ko suudu mo harado dangi Jama TV inno voilà ande me dan fala dar go Jama TV voilà parce que ko benno wala ta ko men nana ta ko benno kadi humpita to me ko me fala andugol teli day jang. Merci Guido Jama, mi kama moƴƴano madame Guido Jama on fo mo en tout cas équipe Jama TV on fo mi waɗi un gros bisou parce que anniversaire on fait ye jang kono goto mi yirali ko waɗa et puis mi wirtay ko ɗum mi wowli mi yali kadoji andi mi yali gadoɗo anniversaire an on ɗo e Jama TV alors bon mais rasi tawi mbaɗa e secret so tawi tumi fanke Guiɗo ayni no yomi sele kono mi wawata andi indem den itatalan ɗo wula voilà hande no de mari deux invités mais si Allah jabi en tout cas Ramatoulaye merci beaucoup ko kanko ni premier en commentaire makko mo dar de Jama TV merci beaucoup Seri Coco en tout cas mi wulɗa mama voilà hande non de mari invité do ñano parce que andi aseto hoy finta mo yo teddina fi mum wo ko attiɗo ma udditude guite wo adato ma finde donc no arda si tay ko non arda yarira mo pe jonnitite respect mo hande kadi ko invité spécialement mi mari invité mo non hoore mo vraiment ko Saliou Leye Miro déjà buyi a fi son in en tout cas bi habiti émission hande ko kambe mi mari invité premier invité an ko kambe mais de ngandi si buri do ser hade de wonde kadi striker et puis voilà bombu jede yo arno mi falirano sinanu bala zo kid hande no hibe do parce que yi événement mo be wadi on voilà jama on buyi yehi wobbe yalti wowli dum do ma e yiri ni kadi hande no kambe tigi organise be événement hande ko kambe mi invité Saliou Leye Miro promoteur jom won do Dakar do donc kambe kadi be wawi sifanade réellement ko honno wonire e ko honno addi din halaji be famali be wawo famude et puis kadi buy anda ko honno réellement wadi au fond assalamu alaikum. Aleykum salam Ashi. Jarama. Jarama jantum alhamdulillah. Alhamdulillah. Ok, en sabni fo sabni kalandema wonɓe jentitade émission kalandema auditeur et auditrice de ma Ashi o weltanama o salminama o jarnama Merci beaucoup. aray mi notike nodda ɗum ko nodduɗo lanko en tant que animatrice Bien sûr. et représentuɗo affaire culture guinéen e nder Sénégal min kadi miɗo ko e nder culture guinéen e nder Sénégal Bien sûr. wiye promoteur jo e président association sénégalais d'origine guinéenne Ok. immoɓe Laguiné D'accord. Pita e sous-préfecture Leye Miro district de Gouye. D'accord. Voilà. Hari Saliou Leye Miro hari ko honno Saliou Leye Miro waɗayno ado au promoteur yagal. Donc Saliou Leye Miro ma Sénégal adori Bien sûr. mi waɗi aventure avant de Sénégal Ok. mi iwno ko amen Fouta mi yehi Pita centre mi ardi ko amen mi yehi kadi Conakry mi yiwi Conakry mi yehi Sierra Leone mi waɗi Sierra Leone 2 ans mi yiwi Sierra Leone mi yehi Libéria guerre on waɗi Libéria après itti men toon itti toon yimɓe ɓen fof mi arti Conakry mi arti Fouta mi woni 7 mois mi ari Dakar Ok. donc on mi ari Dakar ɗo comme ko émission wonɗe raɓɓinɗingol ko naadimi affaire promotion walla goɗɗum ngo min komi joynoɗo ballon tawi miɗo wawi joude ballon très bien Journée. aɗa juuɗe Are jouer joni siko jonaɓe ballon guiɗo aɗana ballon fi Allah mais joue ballon mi dara parce que min ga komi gère joni exactement on noon miɗo wawno joude ballon Bien sûr. sa wawi joude ballon tawi on sati ko par sous préfecture ji organisirte e nder Sénégal Ok. joni noon harayɗa influence Bien sûr. konko mi influence ɗon joni nodditi équipe amen on fi sodugol tenue mi fi sodugol ballon min wersi ɓay min heeɓi mbuuɗi min inni min waɗi soirée pour yo muɗɗi ɓeydo Ok. après min waɗi soirée on ko raɓɓinɗingol marsi
mi continue waɗugol soirée taw ɗon ñiire ma to watti heɓagol ɗo tawi no weeli a marsi ha mi tawi ko soirée hombon ɗum non hari donc mi waɗayno soirée partout e nder Dakar ɗo hari fulɓe hari ko organise tout min organise soirée ka milieu ji ka boîte ji walla ka école ji min noddita yimɓe men ɓe gari on say radio ji men ala télé ji men ala ko carte men moƴƴinayno mais winda mais yaaka suudu on tigi mo be jon mais soirée ji ɗin heewayno ha min daari men tawi joni min dépasse soirée mi naati noon organise gol concert ko min atti wadde concert stade Iba Mar Diop d'accord tawi komi pay kum to so kunni donc à l'âge de combien hari marno ɗon donc ɗandi min komi pay kum fulawa kaka wuroji mi heeɓa duuɓi ɗin ko hottagol seɗa faamude ne donc asi anniversaire on yewtiɗo mais ine tugande ko anniversaire sali le miro voilà anniversaire ko min darata lewru ndu fa la joni min mi daranayi on hannde si Allah jaaɓi ko le 23 ɗo woni ɗum ɗo anniversaire mon donc ko noon mi continue organise ugol beaucoup de concert mi tawa kadi association ji buy mi créé association ji buy ha hewti omo concert mo invité d'accord hari noon aɗo yon organise ude ɓaawo ga taw arten ɓaawo seeɗa o ɗi concert ji ɗi wonno ɗon organise ude ɗo e soirée ji manda si tawi hari ɗon hawtide no wona ɓe wonɓe promoteur ɓe goo wonɓe ko millier ɗo ɓe bien sûr hari ko homɓe wonno ɗon andi avant harin a promoteur woni ɗo ko association ji ok donc association ji ɗin ƴettata mbuuɗi mum ɗin organise min président association association o so hayɓe nami Saliou Leymiro komi atti créude Dakar ɗo association ko haldi ko association sportive jeunesse guinéenne de Leymiro tellement har kon grand joueur komi joueur yes komi association mi wi association sportive jeunesse men datu combat ame markata biji ɗin ɗo komi markata ɗo ne ɗum hooli voilà ɗum hooli waylan hooli soɓe o marqué inchallah allez let's go may continuer ɗum no wela lang sérieux ok y a pas de problème joni noon ɓay mi iwi association sportive jeunesse guinéenne de Leymiro menen e animateur ɓe men haaɓi ɓe faala wadde correction e nder saare nden ɗum ko wona homɓe animateur ɓe ki fewndinoɓe on tan ɓen homɓe fewndino on tan par ce que min on tan ɗon voilà ko so sifani kala mi faama no fewndino DJ Papis en DJ Mandaw en DJ Adra en ɓe ɗo DJ Ceerno Bari en DJ Diallo en donc ɓe waɗi association contre les populations donc association on tawi ko contre population on par ce que ɓe haldude piiji si ɓe golla e golle maɓɓe ɗen pour wata population on golluɓay kamɓe jogui radio ji kamɓe jogui voix ji min kadi mi créé association inteɗo Bantalla Guinée 27 association mi moɓidiri ɓe pour combattre gor l'association des DJ koɓe faala wadde contre population o donc mi combati mi gagni parce que mi continue la fi hono aɗa yon combattude ɗon no fi on séparo ko fi on noon tigi noddi tali réunion waɗo wono hunde wotere par ce que on fof kon guinéen ko émission won ɗon hari mi ala ko yewtaka sa yi yimɓe ɓe min séparaki minen komin association koye min yew ka animateur ɓe min waɗa publicité kamɓe ɓe jooɗi ka radio ji joni noon ɓe haɓɓiti ɓe golla e golle ko association ji ɗi gollata kon e kadi ɓe bloca association ji ɗi gara ɗi gollata par exemple ɓe wiya si tawi DJ ɓe organise soirée sa addi publicité wota ɓe waɗani andi ɗum ala Sénégal ɗo hay si tawi ko Youssou Ndour simo mari ɗo joni concert sa naɓi ka radio makko concert o publié ɓe waɗay publicité ka ɓe wiya kamɓe si ɓe organise sa ƴetti animateur jo wota on tigui jaaɓu ɗum ko homɓe wiyata ɗum kamɓe animateur ɓe ɓen fewndinoɓe on ɗum ko DJ Diallo en DJ Ceerno Bari en DJ ɓe bus par ce que woɓɓe Adra en woɓɓe yoya donc hari on say ko kamɓe joguino niveau joni noon ko menen hawti golle min daari men tawi si ɓe waɗiri noon menen min gollata donc min noon mi calcule ka hoore han mi tawi ko wawi combattude ɗum ɗo o min kadi koye mi waɗu association ji ɗin ɗi wona ini tawa joni hay si ɓe waɗanal men publicité menen si ɓen noddi yimɓe ɓen ɓe nottomen bien sûr min créé association mi wi mo Bantalla Guinée donc mi watti noon wadde soirée ji radio mo sali ɗo min yataka makko kono si min waɗi soirée amen on heeway par ce que 27 association mi impose ay wonɓe ka association toon ɓen chacun combien de personnes addata tawa sa hewti ka soirée amen sa déjà ko ya nano inde soirée on a natata tellement ko heewi ɗum ɗon noon DJ ɓe wonɓe ɗo ɓen ha joni noon gila ɗum ɗo waɗi ɗon nabidi ka on bien sûr meɗen nabidi par ce que on combat ɗon ɓe aritino kamɓe kadi ɓe sépari que chacun woni e programme hoore mum mo ɓe no jogui institution mum sa heeɓi programme ɗa yawde ka makko yoɓama ko haaldu ɗon ko waɗnama publicité sikkuɗo noon ɗum ɗon hara na figi yagal entre mon ton hara non par ce que au début ko addu areno ɗon e maɓɓe ɓe wallitaki on e wimon ɗo hande si tawi hande yeehi ha ɗo tañinino ɗum ɗo na nafigi yagal wonirɗo
non entre amen non menen e maɓɓe ala question de entre de promoteur et DJ wona question de weldigal bien sûr ko question de golle intérêt par exemple wuuri no jogii ɗo télé télé makko no landi publicité 10 000 francs an kadi ko a waɗowo publicité ɗa anndinama waɗata publicité arata ɗo c'est obligatoire média on be gollida e gollirowo média on ɗum noon hayso ko naafigi yaagal wonirte kala no woniri si ɗay ɗum ɗon ala golletake bien sûr voilà donc vraiment merci beaucoup Guiɗo Jamma si tawi wondema hara ko rési si c'est bon clip striker Tumi Fall fiyo jama on andu en tout cas hande ko min e makko ɗo mais wawa artude ko rési s'il te plaît si c'est bon rapidement hayso tawi ko flash tun min artan grand sali le miro woɓɓe naɓe le miro donc mi andano ko le miro landi to foire no yaaji kamɓe tubate sendit ande ɗum no par ce que ko secret ji ley mais grand saliou ko événement hombo atti ɗon organise ude ɗo concert hombo concert momi atti organise ude ko patemolo ko yaltini sana ko yagal kanko woni premier artiste momi atti addude sénégal ɗum ko honto waɗi mi addunomo 2 journées premier jour caserne Samba Djeri Diallo deuxième jour stade Iba Mar Diop ɗeɗo balɗe ɗum ko yontere hanki on waɗi ɗo événement événement nodditiraɗo ɗum ko kanko artiste jon Dakar noon e wi maɓɓe bon bref ko Zéléluma et Jupiter si je me trompe pas non voilà donc e inde concert on ko Jupiter inna mi anda ko honno on événement feƴƴiri donc événement on ko événement Jupiter et Zéléluma combo organisé mo ko sénégalais d'origine guinéenne collaboration Afrique Ablaye d'accord c'est-à-dire mi anda si tawi hara kamɓe ɓe organise onon ɓe joni géramɓe ɗo non comment ko menen hawti organisé onon hawti kono événement o feƴƴirno comme question ma on ko Allah anduto exact ko falɗa andude ko genre ko honno événement o feƴƴirno par ce que woodi yaltuɓe inne vraiment ɓe heɓali ko weli ɓe yeryaɓe ɓen yalte nder mum kadi haalaji buy waɗi ɗum ɗon fof wawata jama wawata andude ɗum ɗon sina organise ɗon wawi explicande jama no ɓe famira c'est vrai donc événement on ɗa andi menen pour amen waɗali probléme mais yimɓe ɓen certain woɓɓe kadi ko si goɗɗum waɗi ɓe tiiɗina si ɓe tiiɗini ɓe wawa heɓude ko ɓe faala par ce que événement wona hande fuɗɗi heɓude probléme e kadi heɓay kadi après probléme par ce que kala ko jokkuɗa kon no annduɗa no welira noon ñande goo kadi mettay na hande accident de travail fuɗɗi wadde e nder golle joni noon si tawi goɗɗo o anda mo wawi yaltude ka yaasi ko addi haala ɗuɗuka ko joni téléphone no woodi yimɓe no jogui page ji Facebook hino faala yoɓe heeɓu comme ça viiji donc wona homɓe si kala ni ɓe ɓuyi comme ça détail nelan ɗiɗo pet non mi wata adresse de so waɗi somi wolda faɗolal lagarde na accuse ugol hay goto c'est à dire komi woni e wolde hande sa a wolde wona ka page ji Facebook ɓe wowlay fi concert kono wowloɓeɓen e waɗuɓe garana gotum an tiguiɗa andi par ce que na menen woni ka page ji joni wano non min mi anda ɗo andi wonɓe tomɓe no ɗum kono son détail yerɓen ɗon min haɗa welayla joni faɗo mi ara pour concert allez vas-y concert o waɗama comme no min wowi waɗirde min heeɓino accident ñande goo e ñande goo goɗɗum ara ko artiste ɓen heeɓi accident
goɗɗum hara ko menen heɓi accident mais si men ari e o concert ɗo donc o concert ɗo kadi siko menen landa haray meɗen andi ko waɗi mais siko yimɓe ɓe woni e wolde ko men heɗo par ce que haray menen min anda ko ɓoni e wolde est ce que na haara ko feƴƴi ɗon ko ɓe yalti ɓe wooli wa bien sûr hay siko ko feƴƴi kon kala ko feƴƴi so tawi hunde a jeeyande haray a anda ko on ɗum waɗi nde par ce que haray no woodi ka a hewta ok kala ko yawɗa ɗo concert o ko yawɗa concert ɗo woodi ka haaɗuɗa premiére chose yimɓe ɓen ko nokku goo ɓe yiɓe ari toon an kadi ko nokku goo yiɗa arɗa toon mi annda no arduɗa a anndano men ardi artiste ɓen c'est la même chose donc menen concert feƴƴuɗo ɗo on c'est simple ko accident de travail waɗi genre accident de travail waɗ ɗon ko Jupiter wonno e juude ko G leluma doit juude donc Jupiter est ce que par ce que woɓɓe inni ko concert makko par ce que tammo ƴetti ɗon on fayda G juwano joni noon ɓen woɓɓe accutuɓe jeyi ɗon dari ɗo ɓen ɗon haala non non koko yalti koko ɓen woɓɓe woni e wowlude ko min ko ɗum ɗon min mi wawa tan wowlal ngol onon noon jaaboɗon lam non ɓen woɓɓe mi inni joni mi faala a tertoɓe ko kamɓe ɓe woni e yeetade pour ɓe nana joni par ce que jeyɗo on no ɗo Jupiter jeeya concert goɗɗo goo jeeya concert par ce que siko kamɓe jeyno concert ɓe ayno ɓe waɗna hoore maɓɓe concert on publicité makko ko wona e waɗede kon fof ko sénégalais d' origine guiné woni e wadde ka yahete naate yalte toon fof ko kamɓe woni e natude yalta jo ko fiyonu onon géru ɗon concert on excusez moi ko fiyonu Jupiter accu ɗon Jupiter kanko géri concert non o gérant pourtant ko kanko toon jouyi concert o expliquement première chose minen meɗen programme ka programme amen chaque artiste ko combien de morceaux jouata a faami hade ko jeli mo be jouata mo be no doit jouer de 6 morceaux ko jeli Jupiter joue presque plus que 6 morceaux o joue ko prépara ok est ce que c'est normal est ce que na mal organisation parce que c'est normal comment ça c'est normal voilà yeah. Première chose menen ko men immini soferjo on yo yahan G o tawali G ka o andi ɗon tawi koyo men noddidiri e makko min noddidira e wonduɓe G ɓen ha min wawa mo hettude est ce que ɗa famude par ce que kadi ɓe inni men ɓe min hetti ɓen ɓe inni men G o ko salon yeehi ɗum ko salon de coiffure ko salon coiffure o yeehi ok joni noon minen meɗen programme on fof saken ko heure hombo aratan joni noon si tawi woni artiste jon o hewtali on ɗon heure tawi oya artiste jo o jouyi ko makko kon ko artiste ɓe ɗiɗo janduɓe oya wawata tippade ƴawna kadi paykul ngo a faami ko il faut si leader jo on ari ɗimmojo makko on tawi noon kanko ko oya hewti o naati o jooɗoyi tawi Jupiter engagé morceau goɗɗo tippinta artiste jo ara mo joude minen mi anda goɗɗo goo quoi ka structure amen sa fuɗɗike morceau ma o min accitete ha gayna a faami ko ɗum addirata deuxiéme mam ko des balance artiste ɓen ɗiɗo saken no mari groupe artiste mum wona jouwanɓe G leluma ɓen wona ɓen jouwanta Jupiter est ce que a faami joni noon si artiste joni to retardi si tawi woni kadi e oɗo honno fewno ko Jupiter jouwata morceau ji goo taw musicien ɓe G leluma ɓen hino nder toon kamɓe ɓe wadde programme maɓɓe balance fiita concert on coupe sikku ɗon ɗum ko professionnel yagal non non ko professionnel comment ça c'est professionnel parce que ɓe hawta ko ɓe jouwata jouwanay ɓe ɓeeɗa ɓe wawata jouwande ɓeeɗa a faami affaire o donc koko yewta kadi andi si tawi hande concert organisama so daari ɗo concert boma te moma hande na artiste paykun o jippinama plein concert artiste jogo ƴawi te pourtant le koko ɓe haldi kon ɓe confirmi ko noni ɗon kadi ka goma tippina ɗon ko yimɓe ɓe woni e wowde ka goma tippina ɗon a anda ɗum kadi hayso goɗɗo discuté a anda sina ko haaldano ɓay goto landaki e pourtant ɗum kadi koye concert mo mais hayso koye concert amen andi ngomaba goɗɗo goo ba hay goto wona éternel si hunde no halda hay sa saloyke nde anɗa wawi salade yimɓe ɓe yiya ko saliɗa kon mais minen waɗɓe ɓe gara meɗen andi komin halda joni ono arten toujours ko Jupiter ɓaawo ko honno onon haldiɗo réellement ha Jupiter ƴette temps et pourtant les éléluma hande ko artiste jo ñano fi hande yo valorise mo par ce que ko onon déplacé addimo ɗo ko fi honnu fi honno addanɗo mo ɗo c'est parce que fiyo jour non ko ono bien sûr jono si tawi noon artiste jo excusez moi mi guena question an o répondal la joni si tawi G leyluma o ari o heɓali ko weeli mo o artiste jo ñano sikkuɗon ɗon hara koko weeli fi noon c'est à dire te pourtant le goto yaga ɗo ça dépend c'est à dire si tawi sa wattani yila mi falla yo heɓo expérience ok let's go
faydi ko ɓurata heɓude probléme concert ji ɗin Dakar ɗo ko ɓuri kon faydi ko jiwɓe artiste ɓen artiste yiɓe worɓe ɓe ko nanta ko ɓe inna ko ɓe yoɓama ɓe yoɓaka ko probléme kalisi nanta ka na ɗum nanta joni a ƴetta artiste jo sa ittimo nokkugo addimo ɗo si mo mari weldiɓe walla mo mari huwodiraɓe si tawi woni ko systéme professionnel hay siko nene goto ma si goɗɗo ƴettimo guine yoɓanimo billet avion yoɓimo tan de million pour yo arɗo hay nene goto makko mo fadduta gayna golle maɗe donc mi faami ko million ji yoɓuɗon no par exemple na fi kam jonne donc komi andi so tawi million ji ɗi ko ɗon komi andi so tawi ko million ji ɗi yoɓa ɗon ɓe wawa confirme sa million ala concert mo watta million ji ala même si tawi na artiste jon tun tuusi million ji ko saabu artiste jon watta finance a million ji par ce que na artiste jon tun suwata andi sa jouinayi artiste jon andi a ƴettay ka o suwa andi a ƴettay ko o juira andi a addaymo a nattaymo a wallinaymo a ñamminaymo jonno ko fewnuno excusez moi ɗon joni noon fewnuno yoɓan ɗon artiste jo yo ar joie noon réellement onon kadi heɓon ko faala ɗon ko par ce que si artiste jo hane juino ɓerde makko weliri onon tigui promoteur ɓeɓe onon adduɓe ɓe on yiye hoore mo joni noon accu ɗon noon artiste jogo noon joui joni noon menen a nani komi yeetima ko ok Jupiter ka arno ɗo o yahali sina kaw inna yo yahu mim o promoteur jo mi meeɗamo ɗaɓɓitude donc fado hammi para mi aray so trompan ko falɗa ko anday Jupiter kala kamen inniyo yanko ɗon woni yawde kamen inniyo jooɗo omo jooɗi bien sûr o bousali maître l'air momin sohlimo o meɗen tawdemo kamen accimo ɗon premiére g ɓay o ari tawi mo mari weldiɓe min logimo o weltike o inni men o yahay ka copine jo makko menen min calculi par ce que minen min accemo ka hôtel peut être haray si tawi wonimo faala yewdude goɗɗo walla ko yon noon minen kadi yaadi ha ka on copine jo makko hombo copine jo makko fado ami para non na yimɓe ɓen fof kadi goɗɗo wolta e antenne mais a yiya na yimɓe ɓen fof ko ɗo ɗum ɗo koko waɗi noon déjà ko expliqué ɗo ɗum ɗo mi sikkare ko probléme no ɗon ko waɗi ko e wowlugol inde yimɓe ɓe no serti mais hande si g innio ɗum koko concert o ari hiɗo mari plein droit wowlugol fi ɗum musto noddimmi kanko woni ménagére makko o inni men on ɗon jiwo ko weldijo makko mo wawi yewde ka makko o yen wawi arde kam ono le on anda on jiwo ɗon ari men andamo joni noon min inni jiwo yo ar ton o wi non yo min ɗowtumo ton min ɗowtimo ton pour yewtudugol e ma min yewtidi e makko ha min famodiri wondema min innimo yo hootu noon ka hôtel kanko e jiwon walla kanko tun o wi men o waalay ka jiwon a faami il faut comprendre kadi e responsable na ko woni e nder andi mo ɓe no mari siɓɓe mo ɓe no mari piiji ɗi annduɗa hoorema na antel ɗi wowlete a faami ko tawata kon hara yaltale milieu promoteur jo faala haala o certaine vie privé ji gono toon a woltani ɗum noon a vie privé donc déjà koko yaltino a fadula o inni o waalay toon o waali toon a faami donc min noddoymo fi yawgo radio min hootidi kadi ka radio komin iwata ka radio min inni min hootu ka hôtel o inni joni ɓe yahay ka hôtel janggo o yahay ka jiw on kadi ɓe waalata eseɗo famude ɓe continue ɓe waali to dernier jour ko yahete ko concert ñande jour on ko nde ñande o inni o arti ka hôtel minen min immini ko yahanamo kamin andimo ɗon on yahanɗomo tawalimo toon ɗum ko hombo yahannomo chauffeur jo amen on kañum may responsable jo amen gon min noddidiri e maɓɓe téléphone ha ɓe yeeti men honto ɓe woni haranaka men accunoɓe toon ɓe fadodiri toon ha ɓe yiidi ɓe ari kadi ha takko ga ɓe noddi men téléphone ɓe inni o kamɓe wonduɓeɓen goɗɗo e maɓɓe police nangi ɗum mais nage yomi yahu mi walla ɓe ɓeni police no nangi ɓe ka laawol mi landi ko police ko hombo nangi wo nage ko mo g wondi on min ni ɓe d' accord andi noon minen mo g wondi on déjà aɗa andi min addamo kono noon so innimo wondi e goɗɗo miɗo mari droit yahugol inna mi négocier ɓay mi anda ko on ɗum nangi ɓe déjà miɗo sohli artiste joan on andi no woodi ka watta ittere mone o yano à distance an hiɗa ka stade ɗa fadimo o inni police nangiɓe hay so tawi woni na kanko nanga so andi o buusata toon il faut yaha mi ƴetti commandant mo mi addi ɗon on mi fokkiti min ƴetti oto miɗe yeehi ham min ɓattagol toon jiwo on go nodditinmi kamɓe wonduɓeɓen o innilan woɓe accitiɓe a faami fewndo on say fof Jupiter no juude na morceau ji yo prépare no ɗi wone juude fewndo on say fof ko morceau ji heɓɓitaɗi wone juude a faami o ari ɓay o ari kanko e musicien ɓe makko ɓen kadi ɓe naati ka nder restaurant ka nder kamen loge ɓe toon ɓe yewti toon ha musicien ɓe duwaɓe mo joinde ɓen
ko nder concert ɗon no ka nder concert mais kaw loja ɗon ɓe yewti toon ha si ɓe yalti mission ɓe yalti ɓe ari Jupiter no joueur de hiɓe balance ude fiita ɗannini ɓe wadde balance maɓɓe on est ce que famude ɓayi ɓe gayni balance on kamɓe inni men gayni yomin signalugé kanja kora har no programme ton kanja kora parce que jui kanko mo programme invite le monde le programme mo donc na onon est ce que kanko mo invita sen artu na hande men fuɗɗi ɗum artiste jo jeno si ari e concert amen mo iwi nokku goo minen min yiye mo tum min darano heɓira teddugal d'accord est ce que donc haɗa ɗon permette mo faala addude wo mo faala tawte ko concert homboni mini ɗon si tawi wonnama par ce que ni on programme ali kanja no son tigi adresse yimen si tawi woni hande an ko artiste a yii artiste jomo fotata mo gollidata hiɗa ari e leydi extérieur kanko kadi ko o guinéen sa promo sa yewti men kaari ko koɗɗo ma hiɗa faala yo ar o joua morceau goto par ce que ko an invité mo si tawi tan on no heƴa men jonnete est ce que eno jonno non non par ce que fof ko ɗum watta o waye ɗon salino miro ɗon e mi wonali d' accord ɗo yo goɗɗo goo joude hay si tawi hande ko conseil Jupiter mais on wawata déplace de zelelu ma et pourtant le kanko lagine to himo teddina fi ɗum ɗon o ara ɗo tawata hande mais est ce que anani komi wowli non mi nani ko wolu ɗon ko non non mi nani mi fami non mi fami mi kam mi landato woni ɗandi ko honde artiste de joata ɗandi ko honde mi inni ɗandi honde artiste de joata il faut waɗa prêt ko ɗum kono ze ko honno ko kanko kanja kora ko joata hari zelelu mana ton zelelu man hari mo kader hari mo hew voilà joni no est ce que no goɗɗo gono mbaɗi droit jougol sans kanko ko fewndo ko kanja kora noon ko jouata ɗon taw kanko e musicien ɓe wonno e disque ɗo ɓe famodiri ɓe ƴawi noon ɓe wadde balance par ce que na menen jouantamo quel que soit ko min wawi yoɓude mbuuɗi ko musicien ɓe ma ɓe jouanay ma ka si ɓe gayni si ɓe balance ude ɓe inni yo continue ɓe wadde balance ɓe yewti to ɓe yalti hari ɓe mari yewtere hakkude maɓɓe inni ɓe famodiri ɓe wadde balance an arta inna e goɗɗum ɗano kono ko Jupiter yimi ko zelelu ma ari Jupiter hari yimi 300 homboni Jupiter ko zelelu ma ari hari Jupiter yimi 300 hari o yeymi ɓuuri ɗum voilà jonno ko fi honno onon e hoore mo onon organise ɓe ɓen wi omi si tawi woni musicien ɓe andina playback o joata zelelu ma na playback joata na ɗum o waɗa programme o haaldidaka ɗum min nima o ari kaw arno o feƴƴi nder to kanko e musicien ɓe ɓen kaɓe woni e yewde toon koɓe discuti toon kon ha ɓe famodiri minen meɗe yahande ɓe minen e Aliou Bari min ɓe ar ɓe ƴawa mais kamɓe entre musicien et artiste ko kamɓe sekki kon kamɓe sekki par ce que a wata wonde hakkude maɓɓe combo walli on onon e zelel ma signe ɗon contrat on fi argol makko ɗon combo walli o yo signe contrat onon e zelelu ma fi o arga fi concert on non ɗum ɗon na ballal koye nder golle amen woni min ɗaɓɓata kono juste j'aimerais savoir mi faala andugol réellement ko hombo woni hari walli on onon e ze yo signe contrat on wara Dakar ɗon non na ballal non c'est à dire sikku ɗon na ballal fi honno min silan signe de contrat min e artiste ko relaction ji an ɗin mi darata walla relaction ji ɓe mi wondi ɓen ɗum ɗon wona ka antel ko honto mi rewi min e artiste jo min famodiri non ɗum ɗon mi explicata kono ɗum ɗon no tawa ko programme genre probléme waɗɗo ton so mi landike on mi faala andugo par ce que ɗum no kadi no tawa nder ton a faami hande si tawi wondema min Asi mi walli grand Saliou le miro o addi goɗɗo min la mari plein droit par ce que ko mi walli on la mari justifie en fait mi noddo mi inna on ko honno ɗum ɗo woniri jonno ko ɗon si mi landi on ko hombo walli on onon ɗon ɗiɗo signe ɗon on contrat ɗon ko ɗum noon mi innuma no woodi andi kala goɗɗo ko gollata mo mari gundo makko waɗanayɓe lan démarche walla gollayɓe golle an ɗen ka intérieur golle an na ka antel mi wolata min na ko ɓe woni lan e gollande ɗe golle andi ko fiyon ɗum mo be hino mari golle no mari ɓe gollidata ko an e maɓɓe tun andi ko on ɗon e golle ɗum ɗon na secret no ko mi landi non mi ɗum ɗon na secret parce que mi landata ko goɗɗo secret wona ballal dare caméra excusez moi ɗum ɗon mi sikka hara ko secret non non min parce que mi natta vie privée goɗɗo mais koko yaltiti ko mi landoto façon no mi heɓirta marché ji an ɗin ɗon non ɗum ɗon mi wata explique ude andi ko fiyon ɗum woɓɓe goo kadi no heɓude marché ji ɗi mi faala mi anda on to ɓoni rewde donc siɓe wowli siɓe wowli min kadi somi heeɓi feere mi reway kaɓe rewata ɗon guiɗo si c'est bon artira nan image zelelu ma ko daɗi ko podion s'il te plaît min dara on image noon rapidement min arta kadi
ɗum ɗo fomta ɓen ɗon ɗo fomi a ndamto iwru ɗo o ari sago am wandi ɗo to ɗum ɗo ɓe waɗu sabotage ko min ɓe saboti nantori ono fof jaati wonde amen asifoli musical donc on yi ko feƴƴi ɗon kon grand Saliou parce que ko ƴawi hakken ko tawata ɓerde makko no metti o nani ko yewti ɗon kon a tanki onon adduɓe gelelu ma kono wiwɗon ɓerde gelelu ma ko metti o ko ɓerde amen ɓuuri mettude kono onon ɓerde mo metti kono ɓerde amen metti par ce que si menen men déplacé goɗɗo men ittimo e pays min financi kalis amen ko fi yo fiju sikko noon ɗum ɗo koko noon a okkelantumi wola noon okkelantumi wola ɗum ɗo répondon sikku ɗon noon hara koko woli ɗon onno no arrange on fado toon ko ɗon noon miɗo arde sino arrange mi ɗon ala noyto lan joni accumi ok si min ƴetti moyen amen on fof min financi min itti goɗɗo e leydi min addimo ha ɗo ɓayna kanko tu won ton siko saga men o suway ɓe min noddi ɓe notiɓe toon wona kamɓe tu woni Sénégal ɗo ko yiɗuɓe yaade toon fi ɓe addaɓe toon ko ɓen yahi toon no woodi woɓɓe ɓe yahal toon par ce que ardaɓe toon ɓen intéressaɓe ɓe yahuɓe toon ko ɓen intéressé ɓe siko saga men ɓe fijante mi jonnete ɗo exemple min nima nane accident de travail na hande fuɗɗi ay min omo yiwɗa mi organise kono waɗum ɗo hari heɓani fadolam ɓuuri ɗum heɓike non wona wonɗum non min ko mi andi komi wowlata kono min ɗum ɗo kala concert ko organisé waɗa ɗum ɗo heɓani artiste daro e hoore scène si an anda taway ko kanko expérience makko on wowlinimo ɗum ɗon kono min ko mi andi komi wolata non andi micro on no ɗon nu min organise ɗon kadi silan falno mi ƴettayno joni ardanele ko concert hombo meeɗi heɓude ɗum ɗo ɓuuri ɗum ɗo jollan arde noon allez les voilà on y va joni andi oɗo concert o suwama seeɗa jésus hay siko une minute min mi organise concert Sénégal ɗo mi ƴetti billet avion mi jonni artiste jo hombo lama siɗi ɓe ok yo aru o yartini mari faala Sénégal fof no fadimo ɓuuri ɗum par ce que stade heewuno ko ala nanno mi jonni mo joggu billet avion min haaldimo arde o ƴetti billet avion o o taƴani ɓeygu makko ari avion tippi Sénégal ɗo won ɗo 3 jours kanko o ƴetti mbuuɗi makko o ƴetti paasi oto o ari ñande concert on meɗen noddidirde e maɓɓe ɓe ala men wowlande gonga ɓeyna ɓe ɓattike menen ga ha concert on hewti men udditi bafe ɗen mbiyeno yeyede pour te dire yimɓe naati stade on ha tawi ala ka dare artiste jon 3h40 himo kafri tawi ɓe wata feƴƴude ɗon ɗa andi Lama Sidiɓe ko leron mo hewti 6h bimbi o hewti Dakar ɗo ko kanko noon fadano ka stade ko kanko waɗana concert ko kanko yoɓana billet avion a faami ɗum feƴƴi ko ɗon feƴƴi ɗon kon hino ɓuri ɗum ɗo andi ko fiyon ɗum par ce que andi ɗum ko côté innugol sikkugol ma ray ko menen waɗi ɗum ɗo ka mais ɗum ko artiste jon kanko ni respectali ko haaldida kon ka non kanko mo non to wolu ɗum ɗo ko goɗɗo ƴetti o naɓanima ko goɗɗo iwi laggine ari ha ɗo ko fa respectugol golle makko aɗa laali ko min ni oɗo kon ko min ni ko ɗo artiste ɓe wonɗa innude sikkuɗa menen men respecta min ni ɗum ɗa awa ko artiste jon awa menen men inata ɗon ara respecta par ce que min jonnimo billet avion ka na ɓeygu makko men yoɓani billet avion ka Lama Sidiɓe ok mi sikki na ɓeygu makko men yoɓani billet avion ka si ɓeygu makko ari tippike ɗo woni 3 jours on jouata concert ka kanko o ƴetti oto ari o woni ka lawol o paani concert amen on arama ha heewi tef o laataki waɗi kono ɗum noon tañini noon no ɓuuri ko G ko G waɗa ɗo few ɓuura no ɓuuri landolam ko G waɗa na gotum non sali lemiɗo ɗon na goto par ce que G ko debbo en par ce que gorko ko wawi désirugol ko wawi kanko gorko ko wawi muññagol kon debbo non andi zelelu ma non habbela andi on inata innu ɓay ɗon ko côté promoteur harayɗa considéré meɗe wawi muññagol non min ko artiste jom toujours min koye artiste jom woni de ko artiste jom tun intéresse uma menen kadi organise ɓen min nafi artiste jom question bien sûr que haysi tawi lan considéré mo ma ɗum intéresse la mais konko waɗa ɗon c'est pas normal par ce que ini Lama Sidiɓe konko waɗa ɗo ɓuuri mettude min mi inni ɗum na ɗum ɓuuri mettude par ce que no sakti tuma artiste jom non si tawi ko fi wowlugol tun
mi haalnama hunde wotere kala faalaɗo defandude ɗo g ɓay hari o arali min na defandugol g mi woni na defandugol o mi woni min ko gollemi mi siko ɓe ko gollemi woni wonɗege yewtude kono min kadi ko ɓe okkolla mi yeeto on ko fiyo laaɓu jama o faama awa joni ko ɗum noon mi haalani on min e ande onon o inni koko labasidi ɓe kon waɗa kon ɓuuri mettude on faami min mi inni na ɗum ɗon ɓuuri par ce que g yeehi hakken ko moni par ce que no satti tuma adduɗa tagaɗo o daro hoore podium o ƴewa on tigui en fait hersinon on tigui quoi no metti par ce que kanko si intéressant mo ko guila dès le début o noddirayno oyno vraiment min ɗum ɗo intéressé ala mi arata c'est parce que no intéressé mo himo andi kadi himo mari famɓe ɗo par ce que so daari si g attino yimude ɓe arnoɓe ɗo fof kamɓe tigui wolani hoore mabɓe ɓeni amene ko saabu g addi mais woni ha ɗo g yimali sikkuɗo c'est normal hande o dari ko o inni kala organisé ɗo par ce que ɗum ɗo déjà ko jikku wo promoteur na hande ɓe fuɗɗi ɗum ɗo joni noon ɓay ko jikku promoteur mi yettoma ɗo hunde wota enen en wolta ɗo jikku artiste fof fi artiste jo goto waɗi goɗɗo non si waɗi ella kadi no hana wowlede si waɗi ella kadi réellement min ko émission tan no wawa wowlede kanko no waɗiri noon ko niveau makko foti no min na ɗon mi waɗirta si artiste jo goto waɗilam walla ɗiɗo waɗilam no woodi ɓe mi gollidi ɓe waɗallam mi wata ɓe wattude nder toon neɗɗo waɗɗo plus de 30 concert si innama himo waɗi concert goto heeɓi probléme innama ko jikku makko ko heeɗi ɓen e wowlu ɓen woni wowlu ɓen anda ko wowli heeɗi ɓen anda ko wowli par ce que hunde wotere andi ko addi ko inni ko jikku maɓɓe non non ɗon kadi haɓɓe mi jaɓane on non non mi jaɓane on ɗo sens seeɗani andi na seeɗa ɗum non waɗi sens wowli en yewta non non e yewteygo woni kono ko wonɗo wolde ko migal haɗa ɗon ko ɗon mi wawa toon jaabuɗo gadde noon question non se yeddodiri ɗo haara fus goto wowlali non non e yeddodirtagoy mi hokkiɓe awo jollan heeɗi kono ko ɗon noon mi faala on kadi jaabagol par ce que ko addi o inni ko jikku maɓɓe c'est pas la première fois ɗum ɗon wadde Dakar ko ɗum ɗon on na première fois on na première fois min Saliou Leymiro côté artiste jo c'est la première fois artiste jo no revendique o ka concert an wonde man tan miɗo addimo o joali miɗo andi kadi ko par ce que ko antel wowɗen na on tigui wonay ko antel ɗo o jiña o innama o wowlay ko suuɗi e ko suuɗaki mi wowlay hoore goɗɗo janggo tawata sa yitidi e makko watamo darude bien sûr mi wowlanima nane en haala an wonɗo lang e pose de question ɗa ronka famude mais no woodi jentiɓe faamoɓe ko noon min kadi tigui mi pose tan question ko tawta mi famata simi innima première chose taw artiste jomo adduɗa o wonali ka lojuɗamo ɗon o woni nokkugo ɗon ko chose par ce que on pirata ko yo guerdu ko holno guerdir toon ko ya innuma ko ni mi faalira o innama ko ni o faalira o yewtama condition ji hakkille maɗen no wawi won no jaɓa a faami kono réglement on ko wi si artiste jo typique ka aéroport a addimo a logimo ko deux choses ka losuɗamo ɗon si tawi woni kanko mo ɓuuri ɗum welatamo o inna ɗo welata ala jonno nokkugo sa jonnimo ñamete tawi welatamo o inna ɗo mi ñamata ɗum ɗo jonna goɗɗugo mais o ala droit hay fus nokkugo ko ɗon o dowa wonde première chose mi wowli kan haala no woodi kam hewtata deuxièmement non minen hayso hewtana ella joni deuxièmement si tawi woni artiste jon kadi on yewti on haldi ko leer hombo arrêté on air kadi no otoje luttuɗe yahilanta luttuɓe noon no wowirɗa noon sa waɗiri noon si tawi woni koɓe waɗu tour ɓe ɗaɓɓitamo kadi feere ala woday ella waɗɗo troisièmement a faami menen siko fi hara probléme no mbuuɗi ɗum kanko ƴawgol makko ka pojon himo jonna mbuuɗi makko ɓawi jawi ko pojon wiu non non aɗa yo ƴawde je leluma tippali teppere mum ka pojon o jogaki kalsi makko donc ko noon signirno non fadola non anda siko noon min signi yeeti ko ɗum noon somi landi mini ɗon haare ko noon signirɗon ka na noon min signir kono signirno ɗon fadola no min signirno andi no woodi intérieur kaydi goɗɗo wolta ɗum yanten kono mi landi ko parce que onon kadi wooli joni ko onon inni ko ƴewto ɗum ko sen haɗo déjà jonnino par exemple ko on ɗon yimɓeɓe woni e wolde kon si jeleluma no moni ko suwaade minen jooɗiɓe Dakar ha miijiti ƴetti moyen amen waɗi e makko ko menen ɓuuri faalede yo su hay si wonaali ɗum kanko tigi mo faala mo ɓuuri faalede il faut fama ko woni e makko ko mi anda a wawata lan yewtude kat antel ɗo fiyo mi wowlu fi ko woni e nder oya non non min mi innala wowle makko mi wowlene ko woni an ko ok mi inni association adduɗo geleluma soagimo na kanko to woni Guinée ɓen no ɓuuri geleluma faalede geleluma suuɗo ɗa andi ko no andirta geleluma kono ko heɓa ton g kon mi tañini ko heɓa ton haare g ɗo kon est ce que on heɓe ɗum e artiste ɓe hani para no wona e an no wona e makko ɗa andi kadi mal sens koye hoore wonata
malchance noon ay goɗɗo soit menen soit kanko hiɗa wawa organiser très bien adda oɗo malchance wona on fof heɓon probléme organise a goɗɗo mo hewtamo bon sens wona heɓon kon sikka min mbiyatoma goɗɗum min addiɗo artiste jo ɗum ko hombo fadolam min addiɗo Ablaye Keita min hewti ka e stade widerɓe ɓen e auto on addi mo gaari auto al ngal koyngal makko ngal o itti ka auto wuuri en ɓe tawa yiɓe tawa o tippu ka leydi tun ayne kanko kuppi courant ji ɗin kuppi ha janggo ɗi artali andina kanko waɗina mene ko malchance est ce que famude joni noon mi wawata ko mi wawi organise de wo si sens heɓali hakkude men e ngol ɗo lawol yo sens heɓu kono concert on inde ɗum concert on joni fino jama famira ko concert Jupiter na concert Zélie na concert Jupiter de si tawi non parce que si tawi ko non waɗiro ko concert Jupiter non an ɗa wawi nangude ɗum non na mi lawawi nangude ɗon ɗon na cancer ɗon na concert makko o waɗomo ɗon tun hare pour la forme ɗo no woodi woɓɓe ɓe wonɗa ƴettude Guinée ƴetta ɗo fayɓe hara ƴettaɓe fus ɓe joua 3 morceaux ɓe tippo hara na Guinée ƴettuɗaɓe ɗandina concert maɓɓe hara waɗuɓe toujours ɓe premier partie est ce que a faami na noon feere déplacé a goɗɗo Guinée o iwa toon o ara o ronka joude morceau ɗiɗi walla tati donc si tawi noon ko ɗum ɗon nu wonɗo ɗo kadi sa ƴettimo paykun kum wallata fiyo ƴaw premier partie yoɓata to morceau ɗiɗi a tippinaymo si tawi ko fi yo Jupiter joue tout est ce que a famude no woodi wonɓe ɗo artiste ɓe wonɓe ɗo ɓe annduɗa hoore ma ko ƴettaɓe ni tum ɓe yoɓaka fus ɓe waɗaka fus ɓe haldaka fus en tant que copain ni walla innugol paykun kum annduɗa walla par ce que mo duwa heɓude no duwa wallede ɓe ƴawe toon ɓe suwi 3 morceaux mi wowlinane lawol ngol ko jentotoɓe ɓen famata mi innima depuis ka hôtel depuis ka yiidugol depuis ka loosugol si ɗum ɗon fof waɗi goɗɗum feere ala si Allah waɗi ga ɓe wi ko law si Allah waɗi ga est ce que famude si Allah waɗi ga retardement wonɗo ka yaasi o ko on hewtata nder a faami mi annda noon ko yimɓe ɓen faala mi annda wowloɓe ɓen ko faala mais si tawi woni ko fi fans ɓe amen ɓen e nottoɓe men concert ɓen sa waɗi plus de 30 concert min tappay concert ha yimɓe ɓe yalta ɗo ɓe acca artiste jon no suude si ɗum ɗo waɗi mi wawata kadi assirude yimɓe ɓen probléme meɗata wadde ka organisé te par ce que mi meeɗa yiwde ko probléme lutti waɗali hay Sénégal ɗo si tawi ɗe woni professionnel no organisera professionnel sa faala wona professionnel haka o wayna ɗum no si tawi tun par ce que ɓuraɗo heɗitiɓe ɓen par ce que woɓɓe no organise ɗo concert ha concert o lanna hara franchement a nanali probléme mais ko enen ɗo promoteur ɓe wonɓe Dakar ɗo chaque fois hara ɗi erreur ji ɗo no waɗa ɓe artiste ɓe yiyata hino heɓa wonde no waɗirte probléme ɗo ni leydi goo e leydi goo no waɗira ni probléme hay so tawi na artiste ɓe men walla ara ko artiste ɓe men probléme concert na hande fuɗɗi pay ko sare organise ɗo ko haaɓi fata ko ha concert on ko organise ha concert on lanni probléme hay e fus waɗali ɗo et pourtant le kanko c'est la première fois himo organise ɗo encore noon concert tun sivuɗa no organise ha lanni non ko on ɗon mi wawi wolugol fii ɗo fi hon ɗum fi addan par ce que ɗo jonnila exemple ji ko ɗasi mi jonni o exemple ji joni mi landotoma ok mi landotoma mahen avant pay kun sare no organise Habib ko hombo organise taw Habibou so organise joni kono mi landi par ce que kono mi invité on Habibou joano tabaski ha yimɓe ɓe welti ok concert tabaski on ko morom concert pay kun sare o non mi landi no fota andi gonga e toñugol goɗɗo na goto mi landima tabaski ɗo goto toñaka goɗɗo mais wiwmi tabaski par ce que ko wolɗa ɗo ko siɗa faala wolde haqiqa an kay tawina farugol ɗiɗi noon yiɗa andi mi farana goto ko juste émission an mi woni e wadde Habibou wiɗa ka en natta e artiste jogo tabaski Habibou joue concert walla joano non mi landi kew kono ɗum andanɗa ɗa anda non ko ɗon mi landi ko par ce que mi komi faala o landade ko ɗum ɗo déjà komi andi ko mi landi o suwi on concert ko ɗum additimo ɗo kadi sina ɗum noon ko ɗum jiñini goɗɗo addimo ko concert ɗum jiñina goɗɗo de ade ino non ta défendu par ce que andi fennu mi défendade ko mi en fait andi mi komi wawi wolugol koko mi yi komi woni ɗo ko andi ko feƴi ɓawga ko mi wata wolugol concert kanuɗo tabaski c'est parce que o inni andi ko fiyani mi wiyotede ɗon c'est parce que o inni goɗɗo organise probléme en fait probléme ɗum ɗo no wona ayno wona on mo innuɗa ɗon noon hombo minni kono on hombo ɗum ko hombo mi wowli fi makko si goɗɗo waɗi hunde ñande wotere ɗum ko hombo fadolan tun fadolan an na ya waddidira e yimɓe mi waddidira on mi waddidira mi lan ɗum ko hombo andi sadi ɗi so wowli on inne réellement par ce que min koko mi woni sitande ɗo fof la sitanade inde mo la wawi heɗade mi yetoma la wawi heɗade kono wowle kadi komi faala andude ko wowlirde simi ƴetti wowlugol accami gay hi kono min kadi e kongo acca ɗon guenon ɗon haɗa wowlanela komi faala andude ko réellement mais réel komi falma wowlade jama kadi faama ko oɗon faal ɗon yewtude sa waɗi hunde nde wotere exemple moƴƴi
e sa waɗi hunde laabi tati nayi moƴƴi ñande wotere boni wona gotum andi ko fiyonno min kadi komi waɗno premier concert awa moƴƴuno komi wanno fadolan tout komi wanno deuxiéme concert kadi moƴƴuno mi waɗi plus de 30 concert fo moƴƴuno concert ko erreur ko nokku gotu woodi donc somi faala andude réellement Paykun Sare c'est à dire fus o anda ko addi happy photo ko ɗon ko ɗon a darta e moƴƴa Paykun Sare jentoma moƴƴa ko wiiɗa ko wiiɗa o anda ko anda ko an e makko non c'est à dire no faala ɗo yewtirde non andi min simi ɗo faala non ko ɗum non parce que on diwde inde no réellement te ko kanko addi ɗo happy photo ko mi wowlanta jonno ko ɗum non mi faala non réellement andi so explique de ko yo explique jama o fam andi enen ɗo jama o kara ha famirta sa wowlani ko ɓe faala ɓe famir no wowlirte no ɓe famirta no wowlirtake noon ko ɗum non somi landi o fiya famata ɓe famude fof jentola mi yeytoma kono andirɗa ɓe noon mi andiri ɓe voilà mi inni jentoto fota mi inni min komi waɗi concert nde wotere moƴƴuno komi waɗi laabi ɗiɗi moƴƴuno si mi waɗi mi continue ñande go bonay kono min mi yaal différence onon e Paykun Sare fos e organisation non min mi ara andi débat ngo ɗo na fi min e Paykun Sare c'est bien sûr kono no tawa on fait ko organisation wonde yewtude Sare on intéresse ma ɗum ko Paykun Sare ɗum no intéresse la est ce que ɗum no réellement mi nodde Paykun Sare landoɗamo fi concert makko min ko concert ji anɗi e ko programme ji anɗi noddirɗami ka ko gonga kono ko ɗum ɗo yalti c'est à dire ko ɗum ɗo kam no yalti Sare ka programme non c'est parce que on fuɗi ke limude artiste mi siko limiɗo lamisiɗe ɓe no tawa ko émission men ɗo parce que ko min addimo merci min kadi non ko Paykun Sare organise ɗo ko parce que o ini probléme mais ko hombo organisateur ɗo hara probléme waɗali ko ɗum ɗo somi inniyam ƴettano exemple sa nanata jenti to fota a woli ɗum ɗo joni to wiwmi mi hakkude Allah woli ɗum ɗo joni lan andi jenti to fota ko ɗum non mi woli na ya jibindiral jenti min mi jibindira on a okkay lam mi okke bien sûr kono kadi mi wolane o ɓe yewtoɓe goɗɗo jentoɓe sonkata sonkatagoy koye émission wonde on pour hat kono koyo haala kan harano a heɗito na yen sonku tun waɗa bone mbaɗa hara goto wowlali écoute lan andi ko faalaɗa ko koyo wuɗu yimɓe ɓe heɓa ko faala kono jamais min ko émission devoir an on kala ko wurɗen ɗo si yimɓe ɓen faamaji haray no manki joni ɗon honno ɓe famirta ande ɗa lando min mi wowla si a accali mi wowli haray mi dali ɗo tum mere par ce que komi wonɗa e landade façon noon no mi wawata wowlirde noon ko noon accirta mi wowla heɗoto ɗon heɗo bien sûr première chose merci min mi wi alima concert meeɗa heɓude ɗo concert fo heɓay ɗo probléme concert heɓata probléme komi innuma o woli ɗum noon de mi inni haɗa on falde to kono o woli ɗum ɗon wi mi waɗi concert ji bus ɗi heɓali probléme bien sûr concert ji heɓuɗi probléme goɗɗum no ara koye artiste ɓen iwri ɗi feƴƴino e jaam oɗo concert ko oɗo heeɓi probléme makko on ko accident de travail ko e nder ko wonɗen o wolde kon innuɗa lan noon concert acce innugol ko jeetum mari probléme ɗon onon tigui min nalma jeede mi inni ko acce innugol artiste ɓeɓe réellement andi hande son inni awa joni so inni artiste ɓeɓen inne kadi promoteur par ce que on fof no mari ella mo ɓe no mari erreur ko si tawi on tigui reconnaissé ella non parce que artiste ɓeɓe mari ella ka concert ko ɗum noon e yewte woni sali min komi mari ella bien sûr kono ko ɗum noon somi inni nane mi wolanima ɗo hunde wotere siɗa faala a gollay ko goto gollani ko ɗum addi a wowlu concert Paykun Sare o komi inni si mal sens ari haray mal sens ari si iwri e an si iwri e ma laatotako sina ko laatoto siko ko bonata ka rewruɗa o bonay ko je jippina ko poji on hari ɗon ɗon min fewdo ko je tippinte miɗo iwri marché tillel ga min mi fotte yimɓe ɓe min mi anda concert gasi mi anda programme concert hari ko on no waɗayno ɗon ton kono ɗum mi waɗayno hari ɗe ɗon ko dammugal ɗon si je me trompe pas mi immi miɗo yeehi sodugol hirande sodangol goɗɗo hirande koɗo amen a faami min miɗo andi concert no juude komi iwata ɗon kadi mi accuno jeu hino fokkiti ƴawgol mi acciri morceau ji ko o yimata kon mi jonni mo inde yimɓe ɓe waccata mi innimo o morceau ɗo ko sénégalais d'origine guinéen si oɗo gasi par ce que ko kamɓe finance concert non andi ɗon ko arduɗo wo mi faɗoto ha para koto komi faala landagol e nder ko yewtu ɗon ko fof ɗon wawi lan jaborade c'est normal voilà joni mi feƴƴu innimo si on ɗo nder ko femme d'origine ko kamɓe est ce que ma o wacca ɓenno par ce que ko kamɓe finance hara concert on ko ɗum kala kami organisata ko noon kono ko kamɓe finance concert on ka c'est normal non question c'est normal joni ko kamɓe ka ok voilà ɗon laaɓi joni ɗon gasi no mi yetoma mi innimo so gayni on ɗo morceau mi innimo yo waccu président Malal Bari Bantingue mi acciri adra en min si tawi o gayni no président Malal Bari Bantingue séréji ɗiɗi hino jooɗi ɗon ko min invité ɓe ko invité ɓe am a faami mi addi inɗe maɓɓe ɗe minni kamɓe ɗiɗo eɓe boolidirɓe
eseɗa faami par ce que wona ɓe mi addi ɓen tun waɗante to goɗɗum no woodi kadi ɗimmoɓe an invituɓe woɓɓe min ni si tawi jammalal bari okkama morceau mum o gasi ɓen ɗin ɗon séréji ɗiɗi yoɓe ƴettuɗi kanji ɗiɗi ɓe boolidiraɓe ɓe noddidaɓe ɓe ƴawida eseɗa faamu ɗo yoɓe gayno ɗon hawray mi ari si tawi ɓe arali DJ Boubano toon mo andi liste heddi ɗon koye hoore ɗum ɗon min mi yalti mi yeehi mi acci kadi o ƴetti micro eseɗa faamude simi arti yawgol an dow toon arta ko sooƴo gommi woni mi artinde eseɗa faamude donc si ari a tawi yimɓe ɓen fof jahasike ko ya accuto ɗon jamawol ɗo feƴƴude o yaha tawa ɓe kafaduɗa affaire ɓe walla tawa responsable ɓe ɓay no woodi responsable soit kaka état soit no woodi yimɓe ɓe joni ɓay on ari ɗum ɗon o yi jama fof fokkiti joni kono woni hoore muran ɗum kono hari waɗɗon ɗon ɓay on yi ɗum ɗon après ko onno yewtuɗon jama ko onno yewtuɗon onon e g ɓay on wi on tawi on jippinama haare ko ngala to na yeeso mon on jippinaka ɗo wi ɗon ka joni ɓay on ari on jippinaka il faut famade donc kadi kono woni omo jippini g so ɗannina siɓe kuppi ɗum no jiɗi jippinama ara no jippini non non fof kono g tippinaka a fadde to g tippinaka de kono sa yi sonji ɗanninama cela veut dire ko ɗum noon o jippina non g tipp si minnima noon accident de travail ko ɗon noon famata ko ɗum noon woni joni o jippinama est ce que ɗum yimɓe ɓe yalti voilà komi honɗum mi watta ko yawgol yiide e responsable no woodi ɓe annduɗa hoorema golle maɓɓe ɗe woopata par ce que ɓe andi ɓe bien sûr a faami ilandema e responsable duuɗa se karno dari ɓeseɗa faamu on probléme wonɗa innude min mi ala probléme ha g ala probléme ha kono ɗon ɗa wawno jeejugol ɓe fils g to wawa jouga wona ko ari kon ɓe ɗannina par ce que heure no yoni ok ko ɗum waɗi ko honno noon waɗi min na hannde organise duuɗa sek ha hannde matériel ɗannina kono ɓe sonoɓe ɓe ko ɗum ɓe wi a jentotolan na ɓe sonoɓe ok sa jentakilan a famata adotolan tun haɗa toujours komi won tun e yeddugol ma andi fotugala hon ɗum famoto par ce que an ko ya landolan si min mi wolali famota kono komi landoɗa wolde ko faala i la landorade on koy kono ko nder ɗum ɗo fof e nder koko ɗala jabaɗe ɗo ko ɗum noon noon min landade on ka xeel ma jama kadi fama watta ɗo ko mi hokkay on tigi waɗa ɗengal seeɗa ando sina ɗum andotako jonnon ɗo ɓe andude ɗo ɗo explique de la vasi joni fadi mi yetoma hayɓe duuda sek ɓen hari hiɓe toon eseɗa famude min ha hande mi organise ali duuɗa sek ɓe ari ɓe innimi ɓe ɗannini matériel ɓe inni leer maɓɓe yoni komi watta toon wohilan andi par ce que ko kaydiji mi gollirta si min miɗo andi ko 2 heures rompatara lan andi ko 2 heures si ko 3 heures rompata lan andi ko 3 heures si ko 4 heures rompatara lan andi ko 4 heures wona duuɗa sek ara ɗannini matériel par ce que heure no yoni yo goɗɗo tippo ɓe susata ɗum ɓe watta ɗum a faami ko joom matériel mi aru mi tawi probléme on tawi a wawata yiidude hannde kadi sina ɓe marduɗa affaire ɓe mi landike honto g mi landike ɗo mi andi yimɓe ɓe woni tranquille mi ari noon mi landi kon ɗum waɗi ilandema e directeur on o dari o explique mi yewtuɗo honno a faami ko ɗannini matériel on wona menen wona duuɗa sek ko jon sono on adduɓe sonoɓen e nder maɓɓe woni saabu ko matériel on ɗaani ko technicien jo maɓɓe on ko noon tawi déjà har heure a fada to hammi para heure yona a anda heure amen na an andi heure ko min andi heure mo ƴetti du ha hande ko honto yiwɗa on heure no yoni min mi yalti duuɗa sek ko Allah yaali concert si waɗino inna ko ɗum woyi haɓi fata ko jouyi ha min waynodiri toujours adden ko g continue ɗon non mi jonnata andi ko no addante exemple sa wolude probléme si goɗɗi goo waɗino a ndaara ɗon mi inni ɗi mi waɗi ɗon ɗin fof ha hande tippaka on heure si tawno ko ɗum wowi inna miɗo andi ko ɗum wowi min mi ala on heure duuɗa sek tippagol on heure a faami ko joom matériel on kañum andi matériel kamɓe ɓe hawtidira e matériel mo ɓeeno woodi ko jeeyi kono hara ko aade goto yewtuɗa mais an a anda goɗɗo go sinamo yewduɗa on komo joué de lumiére go inni no ƴettude joué de lumiére mum yimɓe ɓen yii ka o ƴawi ɗon ko on joué de lumiére fuutimo a faami ko on ari ka branche man e saɗa famude ko ɗon central ko ɓe branche kon fof woni ko ɗum coupi courant on sotti compteur ji ɗi e saɗa famude joni noon wano ni si ɗum ɗo waɗi jama on jiiɓitike nde wotere an ka dariɗa ɗon ni tum hay soko an organisé a andata taw ko waɗi par ce que a guitere ma nde feerata yaka waɗi ɗon direct e saɗa famude duuda sek ɗum an ɓe anda ɗum menen promoteur men anda ɗum on kadi waɗɗo ɗum ha joni menen e makko meɗen yaadude e laawol fi ɗum na noon ka sariya ko hakkude amen e duuda sek no woodi piiji goo ko feƴƴi toon mi wata par ce que ko institution yimɓe mi wata sifade ɗum ɗon piiji goo feƴƴi toon anduɓe toon ɓen ɓe wowlanoya yimɓe ɓe walla fof nana e anda ɓayno andi ko honɓe wonno toon darta kadi siko ɓe wonnoɓe toon ko honno woniri mais menen komin siivu ha min anda ɗe tooñe ɗo fiita ɓe tooñitoye goɗɗo goo
asa comprendre mais quand ta pi hungo to sa yi min mi do wola piji gon ton mi jabay tu yewten ni parce que ko antel mais mi yettoma hunde wotere mi yettoma réalité on allez laisse-moi réalité on menen men ƴettata gelelu ma gina men addamar men yiɗamo yo Allah dandu men ɗum hay hakka ɗo wattare a ƴettata mbuuɗi ma ɗi jonna goɗɗo nodda yimɓe ma ɓen nane mi fuɗɗike yodde a kalilam ɗa andi gelelu ma hooti min simi waɗa e concert ɗa andi ko ɗo kadi donc si tawi woni min gelelu ma tawi ko fi on ɗon tum mi noddiri yimɓe ɓen ɓe monanila janggo silan wadde goɗɗum si ɓe andi ko noon mi wayi andi ɓe notta ko la ɗa andi gelelu ma no wawi jouer de Sierra Leone no wawi jouer de Guinée no wawi jouer de pays goo non mo wawi jouer partout mo wawi jouer partout mo wawi jouer e Sénégal ɗo mais min kadi ko organisation ngan on intéressé mi awa mi ƴettirta organisation ngan on goɗɗo fi waɗugol mo dugula yaga joni ɓay concert on feƴƴi onon e géon yewtuno a faami onon e ménage makko on non min eɓe mi mardi affaire ɓe mi duwa yewdude ɓen meɗen yewti meɗen yewtude ɗin ko homɓe non ɗum wona homɓe ni fi probléme o miɗo mari ɓe busɓe mi yewtidata par ce que programme concert am min wona e circuit gol ka rewi woɓɓe ɗon rewtata kono kadi si probléme waɗi ni a tant que rewi hoore g normalement mi tañƴini harat ɗon onon ɗiɗo kadi ɗon hani yewtude fi mum ka hara ɗon wala mi innuma hay si wona menen ɗiɗo sa renaki harana menen ɗo yewtuno ha o ari si tawi kadi haaju a yani e yewtugol kay kam yewtuno ha o ari ɗon ko ɗon mi rewata kana gonga ɗon no wawi woni kono ɗon kadi si ɗon falno réellement par ce que ɓay joni noon mi faami ko quel que soit ko woni piiji goo si ɗi hewtira ɗi landi lawol na maƴugol tum fiilo ɗandi kala ko waɗete kaydi walla ko waɗete piiji gon ton ko wiyete droit kon e enen ko watten affaire masala kon no seeɗa est ce que noon enen ɗo ɗo yandi droit a faami men mi anda de fof kono woɓɓe men no andi donc wona homɓe seeɗa onon tigui hara ɗon andi droit hombo waɗa min ɓen komi woni e golde kola andi droit mum mi ala e gollude kon noon hara no gasa mi anda bien sûr ok Guiɗo e gaccete ligne on ka c'est pas la peine parce que déjà ɓe andi la mari invité rapidement ara e sen feƴƴi ɗon déjà hewti comme wayno to en tout cas merci beaucoup surtout ono wonɓe ɗo ko commentaire ji après ɓe jaaboy toon ko joni en artoye ko émission ɓe nani indema wondema hara on portani guiɗo mama ya plainte à cause mo waɗi vidéo ko concerni concert mo on c'est à dire ko fi hon ɗum mais fi on ɗo mi portanimo plainte c'est à dire ko addi saabu vidéo on ka ko honɗum o woli ɗon ko tawta réellement concernamo ha par ce que ya ɗon porte ɗon plainte ko no woniri ka hina no woniri non woniri fi hon ɗum waɗan ɗum ɗum ɗon holmi waɗan ɗum andi an a noddiɗo concernuɗo mo wolude komi feni ɗo wono concerni mi andi geleluma mo yahi e média ji goo ko feni to wono concerni mo si tawi woni ɗa jogui média au lieu ɗa wowla ko faalaɗa ɓeyda wowla siɗa faala hollude ko laaɓi siɗa andi waɗɗon si tawi komo wawɗa hettude komo huwodirɗa a yahano a tawaka na ya wowlu tum sa wowli tum a daroray ko wela e ma walla ko welta goɗɗo goo wowla acca ɗon ko waɗi kon e menen si goɗɗum waɗi tawi ɗa andi réalité ko waɗi tawi hiɗa yewtude e concerne ɓe sa yahi a wowli ko waɗi goɗɗo landotako ma e fus kono sa yahi joni a wowli tum hara an ko wonɗa e wolde kon a anda ɓandu goɗɗo tunintake par ce que mo tuninɗa ɓandu mo wo yiwɗo mo nokkugoo o haysi andamo min mino la yiya goɗɗo ara mi andamo hara kanko mo andimi o inna ko oɗo ɓeya wowlayno fimo ko o ɓeynuno gujjo si ɓe mari bagage ɓe falnolan wallude goɗɗum ɓe suuɗa e bagage maɓɓe on par ce que ɓe nanino inde komi gujjo ok est ce que famude min komi apprécie ko ya waɗu média ma on kono wonɗen e wolde ɗo ni ko fenade ko gonga ko an e waɗu ɓe wone yewtude deuxiémement kadi hande ɗen andi yimɓe ɓen fof no waɗi page ji mo ɓeyno wadde ka programme page mum fino heɓira goɗɗum hay sa waɗay fino heɓira goɗɗum salaka kono hara na ya toño ɗimmo ma dara ka rewtira hara ko waɗɗa kon hino hani par ce que min komi woni e wadde ɗo kon la darde kam mi rewa mi waɗa hara no hani exemple somi heɓi ɗiɗo e gelelu ma probléme honɗum nde ilan andi ka mi rewi mo andi ka o rewa a andi miɗo andi komi waɗi kon hara mo andi ko waɗi kon mais quant à ƴettugol tum micro on wowlira no faalira a enquête ali a landaki awa concert on kadi ko waɗata fus a waɗali e makko jungo ma fus ala e makko normalement ɓe wi si jungo ma ala e hunde si tawi woni ɗa faala wolde fi mayre landoɓe jungo mo woni e mum ɓen par ce que
si tawino na ɗum haysa naɓi on tigi ka laamu ko ina tan accutumo wowla kono sa haysa naɓi goɗɗo ka laamu ɓe joɗɗinaymo ɓe landomo pourquoi a wowli ɓe landomo cause ji goo ko par ce que o rewali ka duwa ɗon sa rewi ka duwaɗa ɗon ɓe landotakoma asa faami minen nomin nanirimo wowlira noon premiére chose si goɗɗo inni hande a wawi si min sa alimi bonni sa inni hande kala wonɗo sénégal ta addu goɗɗo walla aro ga yo watta ngila wota o noto yimɓe ɓe nga hay an wonɗo ɗo on haray siko ɗo tu wonɗa yiyata artiste guine aray an o impliqué maka a tawaka par ce que ɗa fala yiwde artiste ko si goɗɗo addimo si yiya a faami min silan ɗo nami promoteur ko si goɗɗo addi artiste jo si mi yiyamo ka est ce que ɗa famude donc kondanugol yimɓe ɓen fof e feade goto laɓaka hay si 10 personnes waɗi probléme hino woodi million personnes ɓe waɗal probléme ka ɗa wawi noon innude aasi waɗilan probléme donc min huwodirta mais c'est pas question aasi waɗilan probléme min huwodirta oɗo kadi min huwodirta donc si mi faami vidéo mo waɗi on réellement wala droit waɗugol ko saabu on no portiɗamo plainte andi enen ko inneten ɗo activiste walla blogueur enen hino woodi hay enen niveau ji ɗi annduɗa hoorema hakkude men ɗi hewtali a faami par ce que ko étranger jooɗi ɗe minen meɗen waɗa ga piiji ɗi annduɗa hoorema ɗi waɗi importance meɗen naata nokkeli goo tawata ko fiyo yimɓe men ɓen heeɓu jariñ minen siko concert tum men faala haɗa naafi communauté guiné wonde artiste ɓe no ɗo sénégal noteteɓe mbuuɗi goo no woodi ɗi financata artiste ɗi ɗo billet avion makko e ñamete makko tun a nodday ɓe ɗo ɓe jowanama fayɓe sénégalais ɓen arnata heɓa billet joni no plainte mo portanɗo mo ha joni ɗo mo kan o rettiri plainte on non plainte on andi kala ko waɗɗa andi tagaɗo ala mo jeeyaka bien sûr neɗɗo min de min on mi andamo jeeyaka kala ndema neɗɗo kala ko eɓɓuɗa wadde ɗa waɗa goɗɗum wara ko erreur ɗa waɗa goɗɗum wara ko ɓerde ma metti donc portanɗomo plainte kon ko erreur andi guiɗo mama yaw moynata c'est mon mère nami ok min wondi duuɓi min sertali andi ko no ɓuuri mi mettude ha simiɗo portimo plainte koko o hani andude o sali andude o yehi o wowli o anda par ce que na o feƴƴowo yam ok so accilan ɗon o yehi o wowli kiɗo mama ya no andinmi min wondi min ñamidi min yaridi min jooɗodi min jindidi min woni nokku ngotu nami koɗo e makko na koɗo e am fus kadi probléme ala hakkude amen ko kanko duwa heɓude réalité ɓuuri yimɓe ɓen fof o ɗaɓɓali réalité o o yehi o wowli tum siko goɗɗo go wowli noon sa feƴƴo wona waymo ronkude porte plainte layno no fala wolde mais o anda ka o rewa mais kanko mo andi ka o rewa par ce que concert o fof simo fala o filmay concert on fof simo fala o landoto organisme ɓe fof simo fala o landoto hay min simo fala waɗa conférence de presse ka téléphone makko mi ana mi jooɗo mi wowla est ce que famude mais so yehi o wowli tum o wattori toon ko bonnata tawi ko momi andidiri normalement simo andidiri e nder ko wowli ɗon kon fof e on vidéo ko kon ɓuuri hunde ɓuuri o mettude ha tawɗo réellement ha portuɗon plainte ɓuuri mi mettude koko wi yo artiste ɓe guine ɓen fof waɗi alerte faux promoteur woni sénégal ok min ɗum welalam andi sabu honɗum sabu honɗum sali no wawi wonde faux promoteur mais je pense pas kala wonɗo ɗo ko fou mi calculaɗo law wawi innude animateur jo no sénégal animatrice jo c'est à dire miɗo wawi innude onnon sista asi ko faux goɗɗo daratawa ko gonga kono mi sikka animatrice ɓe wonɓe ɗo ɓe fof ɓe wonay faux par ce que ko a faux a faami ngol konngol ɗon mi andi si ngol suwino ngol duwa suwirde noon min nafata lan nafata ɗimmojo andu nafata goɗɗo goo faano yaɗo wadde ɓuuri komi watta ko hay si mi numɗa si goɗɗo goo numɗuɗo aroyi on ɗon sa wattinala ngal an way ɓirtaɗo a numɗa par ce que ɓata marché makko no marché par ce que yimɓe ɓen no haɗa e makko e orke kamɓe ɓen jogiiɓe ɗin caméra ji fof e artiste guine koɓe jogii kon fof sina ɓe télécharge ko sayi wonɓe ɗo ɓen fof promoteur ɓe ɓen addi artiste jo ko ɗon ɓe woni e wadde goɗɗum télévision e radio e portable wonɗo sénégal ɗo wonɗo e fottude artiste jo guine haranaɓe faux promoteur ɓe addima on ala ɗo joni arten seeɗa ɓaawa seeɗa haare ko homɓe inno vraiment yo retire plainte mo portuɗon mo non ko huwodiraɓe ko huwodiraɓe na publicitugol ɓe mi watta minnima ala mo ala mawɓe d'accord mawɓe noon no fuɗɗe paykun to so kunni okko kumma respect sa a torike goɗɗo 100 francs o okkima o yi o yiɗa jogui mbuɗo torike ma 25 a watamo a ñande c' est à dire goɗɗo a yiidino e makko o torike ma a torike mo piihum ko ɓuuri ko wonma e torade ko ñande o torima kum to soko wawa hokkaymo donc sabu ɗum ɗon waɗi ha retire ɗon plainte mi retiri plainte on ko ɓe mi huwodiri ɓe mi naɓidi noddimmi yewti min yewti hakkude amen min e guiɗo mama ya fof min jooɗi min yewti malgré que siko haalugol mo ɓe yalta ko haala ko faala mais min komi andi ko haaluɗe ndiret kon
ko yata ka sera haala ko haajuma min ko mi yata ka sera mi haala ko ok mais ko haalude den direct to harañu ko question pet goto pet mi mari ko mi lando on ɗo hare hewti ko wayni to ɗen jama o no gasa ɗo buyɓe famal ɓe wawi famude seeɗa onon e ɗiye ceerno Bari waɗi émission e jeudi on inni kala mo yiwɗo no waɗi vidéo en fait donkinɗon on tigui tañini noon ɗum ɗon buyno hani ƴettude hande exemple je mon tañini noon ɗum ɗon konko wolɗon ɗon no laaɓa e public c'est à dire fi hon ɗum si ɗen faala ƴettude exemple e watta systéme en mon systéme immigol enen fulɓe ɓen tun aaden tun enene mo e baba mum teddugal to en ɗaɓɓay ka rewtiniren gonga ɓe mi donkini ɓe ha joni lan donkini ɗum ko homɓe donkini an ɗon mi donkini mi inni kala ƴettowo vidéo waɗa wowla ko a anda e programme goɗɗo hara anda ko ɗa wole kon a inventay woni ko mi donkini ɗum ko giɗo mama yaye non non kanko kan mi donkinta ɗum taw min e giɗo mama ya min gayni yewtude kono ko kanko ɗo waɗi vidéo déjà ɗo koye makko iwri hare jonnimo mi jotnalimo de vidéo ji no watta hay ka mi jotnalimo de panula min la yiwde vidéo ji hayɓe mi anda ara ko ɓe mi anda min no heewi def yimɓeɓe mi vidéo ji mum woɓɓe no wowli par amen woɓɓe no woodi wowlɓe par amen sa nani koɓe wowli kon harɓe joniti men gonga kono yer Dakar ɗo yer wowluɓe fi mum ɓen yer Dakar ɗo yer yaltuɓe ɓen waɗɗo on vidéo paykou sari ƴetti vidéo zéon ko woni ko podium ko kanko naadi e hoore ɗum no vidéo waɗɗon ɗum ɗon ko kanko honno mawɗo meela giɗo mama ya ɗon ko kamɓe ɗo waɗi ɗum ɗon ɗon haare son donkinayi ko kamɓe ɗo haare wonɓe waɗuɓe ɓen ɗo naako ɗum ɗo mi c'est à dire koko waɗi ko wonɗe yewtude réellement ko ɗum ɗo koko waɗi kon la jenti bien sûr min komi marɗo hakkille komi yahata mi donkina taw menen e giɗo mama ya min yewti so miɗo falno continde probléme mi continayno toon probléme min e makko est ce que famno si tawi neɗɗo ko marɗo hakkille si ange makko yewti ha o ɓaari to siɗa wowlde o ƴettata baka e makko kono ko kanko kadi adino wadde vidéo réellement kanko kadi min haare ɗon fadlam andi komi responsable responsable kañum andi ko yiyata ko joni ko onon tigui voilà joni onon tigui voilà o kelan ɗon oni onon tigui ko responsable ka joni ko ono joɗanto ɗon e onon tigui on Mokoba on jooɗike e radio on inni kala waɗɗo vidéo ɗum ɗo yo donkano makko hombo donkinta yimɓeɓe na Mokoba ko Mokoba donkinta ɓe ɓe hacca kono dula donkinta goɗɗo alors merci beaucoup hewti koɓe wayni to vraiment ɗon excusez moi tan non mi kupata on kono ko ɗo heure men o yoni ko ha ɗo wat arde en tout cas donkinaɓe ko wi ko donkinaɓe ko waɗɓe vidéo ɗum ɗo déjà ɓe nani kamɓe kadi si ɓe mari hakkille réellement woni waɗɗo vidéo woni o yewti o famodiri en tout cas kala waɗɗo vidéo wolon ɗon fimu haɗa hewti ko wayni to ɗen haɗa ko honɗum marɗon vraiment ko yewto jama on si tawi hara ellaji go waɗi e ko honɗum kadi marɗo message mo lance on jama on ok andi won mi mari komi yewta jama jama on tewtoto tertoto c' est à dire sooƴo ko aaden goto sooƴata ɓe ndaara ko honɗum feƴƴi ko honɗum woni bien sûr par ce que si tawi woni carrière musique waɗama Sénégal ɗo duuɓi min omo yiwɗa ɗo ni mi hulata modi min onon teli ouais ok c'est bon hein? Donc si tawi woni piiji waɗi Sénégal ɗo en wa'ay leyɗe luttuɗen aaci no woodi leyɗe ka concert ji waɗi yimɓe maayi no woodi leyɗe ka concert ji waɗi yimɓe piiri no woodi leyɗe piiji bus waɗi kala ko waɗi ɗo waɗino nokku ko kono yimɓe ɓen toon ɓe faamay wawata wonde san accident goto yelaki si accident waɗi au lieu yimɓe ɓen no gonfla accident on tun andi ko ɓuuri muusude mi yaali hay goto wonɗo e régulde accident ko wonɗo e janɗinde est ce que yimɓe ɓen fof ko yimɓe ɓen fof ko ɓe yiɗi koye seytane heɓu doole si seytane heeɓi doole alana en nafa e fop par ce que ko promoteur e artiste pirata kon alana promoteur nafa alana artiste nafa mo yeetikema kadi no wawi haɗude artiste ɓe yahugol nokku goo il faut yaltina budget kala artiste jo yaltinɗo album yoɓama par ce que artiste ɓe mbiye ɓe yaaha promoteur jo sa yeetikemo kankadi taw gollu il faut jonnamo budget a faami joni min komi mari komi hollitata jama on ko piihu gotum menen ko yimɓe ɓen sikki ko menen meɗen andi ko woni intérieur kon haray hay sina menen min wawata inude ko inde amen min wowli wona menen meɗen waɗi jama on foof meɗen toriniɓe yaafuye ɓe anda kadi pendant 20 ans meɗen wadde concert ɗum heɓali si ɗum ɗo heeɓi ɓe anda ko accident de travail waɗi si ɗum ɗon iwti mi arata ha ɗo mi ronka wowlude hiwrade association ngan on sénégalais d' origine guinéen e grand bouba en wonɓe toon ɓen fof mali en si iwti ɗum ɗon
on invité men fi haaju mon e haaju communauté o jama humpito ko laaɓi minen kadi noon meɗen mari le 27 janvier tati kala mankannoɗo goɗɗum duuda yoɓe aroy toon min timminanay ɓe nani inchallah teli en coupa affaire on ɗum ɗon andi bombe de énergie. En tout cas, merci beaucoup, Salut le meilleur, quand on a vraiment adjabi invitation à moi, parce que c'est pas facile au dit ouais on est accepter l'invitation. En tout cas, merci beaucoup. Harry, rester connecté, striker, le art de vous, il a une bombe de l'énergie. Allez, Guido, si c'est bon.
hande as la bombe d'énergie hande no bombe jogo non tawti kala mi anda do no kono mi wata wonirde On est en direct. Alors mi fodo non striker aray hadde ko émission nga déjà o ari idon andi non rap no ender rap confirmé dum non rap no ender rap c'est-à-dire si mi indi rap no ender rap il n'est pas n'importe qui dans ce pays respectez l'antaw min manano si kanko so jabe. Alors, mais Lolo d'amour, Hadibouino Landa de la cité, vraiment au arrêt, et si c'est vrai au arrêt, ils ont amené un wondop à Macon, au Volta Hunden, au confirmali. Mais déjà, la hidi, wolo hua, harana ku bui watta do flash di gono to fe quoi. Mais anda cité dit que c'est ko gema be hulata c'est ko no wonirta. Guido. A weltike. Bernande mi bernande taw ube taw jap. Adanan kilipam préférons haro anda hay ko hombone yarde kilipam préférons c'est-à-dire qu'on nominata bo bienvenue au taw rapidement après Artin let's go Striker hey yeah wata me min halasi amara koloje bayda don da mi sofi kalonde pay kun hida fala bolede yo kanene masida fala lelede mino liba badman mino yaba badman ay benno hala tun kono selebe ibe man to be tapo berde mabbe fusala kandrer tuba fop ko rewbe lawla no heewi fure mino yori hore mino buri se kuture mino munyi kono hewti ka se ko tire hala kan hino seli hewta ka fire sela mami jukki na mami tutti na masida huli mutti na mami dupi na masida do mi tippi na ma tipa e mami sofa mi tutta e ma mi non è a né di dina l'islam mi è ta nene respect la fam ero la mità ko ta ko mon pot mi gonder ma mi sokko to sa ta pot mi ko realite fake ko cinema ko ma kolo mami mutina ikilima wembe ke pay kum mami don kina ma kwa ji un taga mami pompi na ma nene jara ya fo mami fu support ala yo ya fo la mami wara wobe ibe yenna nene dum fo fitun kabe Bido wai wa Ramadan shaitani gyo hape Mi muti naide wa mo ben koloma Mi muti naide wa mo ben koloma Mi muti naide wa mo ben koloma E biri yogi ma kono en koloma Mi muti naide wa mo ben koloma Mi muti naide wa mo ben koloma Mi muti naide wa mo ben koloma E biri yogi ma kono en koloma Nene jara ya fo mami fu sabote Ala yo ya fo la mami wara wobe Ibe yenna nene Dum fo fitun kabe Bido wai wa Ramadan shaitani gyo hape Gonga kanu mari chali tati Ka musika buri hai chabi tati Mimi hula mido kene mimi baki taki Gonga kanu buri fenandela bitati Bido to na yeso misaki taki Mami yalta na onkon siki taki Wata no du jina si amoki taki Komi wali yu jento de kalfi taki Besoin no feti na on hiro Wada kodaga ki sele bebe feti kino gilam Fudi mi daraki pe kunkuno jaba tumbere Mbende wala ki koro miri nana Mbari hala kiem fatata hakil Komi pullo dimo Na mi poto mi maradi mo Ferrai bobi anfi yo mi imo Fegiti yo nu bensi la jasintino Monto hira pullo hino her sintino Bato yene tala mimi munyinkino Si oti no kugo wata julinkino Bai hide wodo diri hira fetinkino Mi maratam fi clash Fai no ware chaque jour qui passe Le chien à bois Mais la caravane passe Wata yena Facebook Aru face à face Que je biche ta face Si la wawi faransi Yo yima na porto faransi Mido rap popular mido wana differencia Me mi nigga yu kono Johnny Aninsi Ils ont des années de carrière 10 ans, toujours en arrière J'étais pas rappeur quand ils ont commencé Jusqu'à présent ils sont derrière Nene jara ya fo Mami fu sapote Ala yo ya fo la mami wara wobe Ibe yenna nene Dum fo fitun kabe Bido wai wa Ramadan shaitani gyo hape Mi muti naide wa mo ben koloma Mi muti naide wa mo ben koloma Mi muti naide wa mo ben koloma E biri yogi ma kono en koloma Mi muti naide wa mo ben koloma Mi muti naide wa mo ben koloma Mi muti naide wa mo ben koloma E biri yogi ma kono en koloma Vieux père, ah vieux père Moi voilà c'est mon dernier son contre toi Parce que je t'ai lancé un défi Choisis une radio, une prod Le jour on vient, on se rencontre. Mais je sais que tu ne les feras pas, t'as pas de couilles. C'était Striker, voilà, donc on dit que Kankoni.
King. King of King. Déjà ko kanko woni homba. Allez, bonsoir Big Boss. Bonsoir, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, bienvenue, merci d'avoir aussi accepté notre invitation. Je vous en prie, on est Voilà. ensemble. Déjà, Ça va, alhamdoulilah. kono ne dor ala. Bon, ko mi arita noon koko mara yaltinta ko neldora ga donc Guido. kono mara noon lan. Jonna ko mi waɗi ko ley tabal ɗon parce que hannde komo mari ɗo cadeau spécialement tout fi makko haray concert fuɗɗaki taw. Donc ko mi neldori on ko ngare ko le 23 inchallah mi yaltinta quoi voilà inchallah. Allez, présente yuri on me ma darde ɓen. Salam à tous, très cœur qui Dr. Strike qui Kausari qui Mapben Koloma qui Mr. Police Officer Ngainako et qui Miro Fala Jaudi, Miro Fala Belvilla, yes I. Miro Fala na bunene jara ambe hajoya. Berneno Jalbi, Nora Uniri Wabira, Mido Yobine di Juldini Kodumi Andira. C'est-à-dire Yes I. mi hullu wata rapport ɓe ko faɗɗe quoi parce que mi voyango wata hiɓɓide nder ga. Non, ça va. Alors, Striker, Non. kono hande woni position ma Dakar. Bon, mais à Dakar, déjà la première fois en Argolga, mais cette fois-ci c'est spécial parce que je fais concert à Dilan. Et Harry Diamond, Bilan Dagol Striker, quand nous avons fait concert Diano et tout. Et bah, quand on a animé un album, donc min d'essayer de voir et Dieu merci. On m'a contacté à Dubelam Bendri Medouma. Donc du coup je me suis dit Engalo Inch'Allah comment miara quoi voilà ma miara même fille album quoi parce que mino mela mono de sirno mao mi minetum Ibrahima Baka. Na problème. Voilà nano. Kono Ibrahim Ba Kausari mo ben koloma sori mawdo. Voilà. Dino indeji fo itda dino fo indeji. Bon, ko titre ji tu vois comme il faut dire hari ko Dr. Strike hari ko docteur du rap tay rap on nawni donc la ngari nyawdu golmo t'as vu donc mi yari don ha après ari pour philosophe tu vois philosophe Peul et après joni ko almami parce que je suis là en tant que almami comme il lami et je dicte les règles tu vois. Tu penses qu'Alami? Mais bien sûr comme il lami Tu on ni da Kalami. parce que ko fugumba mi lami na mi tarana ko mi woni almami. Mi anda to sita yono mon confirmer mais mi confirmer dun do. On tawano ko tarugal. Peut-être no ka sa harmen tawono. Sinara ko Big Boss ando na borno lan. Non, kam yari ala to arrive ayno de burango. Do la ngandi ko do hare no buno la. Mawdo mira. Ouais, possible. Alors, Striker hande be ma Dakar buno welti. Ouais. Kono ha wadi accepte da xel ma koko be invité ma do. Dakar. Ok, bon. Premièrement, parce que déjà, je suis souvent avec les gens. Majorité notable, France est notable. Donc, majorité, mais majorité, il y a au moins 50%, disons, 65% de Dakar. Ok. Tu vois, et statistiques YouTube, statistiques Doma. Et donc, la communauté Djando de Oniga. Donc, si moi dis concert, pays, il faut ville, mais à Dakar, mi fiji. Parce que si je ne me trompe pas, Arnaud, mais nous avons étudié bien organisé. Voilà, t'as vu. Harikadi bebu humpita no. Donc oui wuliti no. Ini fionu ngal nal me me ya no chwa donc. Engal lot la to inshallah tout le temps. Comme musique qu'on a Striker no ni so. Parce que da andi a ari ko game do ay ni kawni almami. Ouais. Kono wadi ha ino da kawni almami jom parce que si ko dum rapport be buyno do andi déjà ko français rappé no da art ay pular ngal. Ouais. Fimu. Déjà high striker taw inande. Striker c'est quoi mot anglais ibi striker. Donc ko hikki do yeso. C'est-à-dire ko striker ko attaquant jo. Ça signifie hikki do yeso, c'est lui qui est devant. Ouais. Almami jo. C'est celui qui est devant. Ouais. Donc, je change ton façon de parler, peut-être, ma titron. Ça reste toujours striker. Striker, almami, philosophe Peul, c'est tout ça. Qu'on a une deuxième question. Sérieux? Ouais, bien sûr. Aucune question. Mais, parce que quand on est almami, normalement, non, attention. Almami, tali va ko horega. Yes. Ko dicti ko concentre là. Andi ko welir tala. Non. Parce que andi artiste jo do mardi style. OK. Do tawaka.
Bien sûr, notawa. C'est Style, artiste. image, notawa. Voilà. Ouais. Mais ko style on ɓurata yeyde artiste jom si Ouais, ouais, bien sûr. annon hiɗa woni complet Ok, merci. c'est parce que ko fiiɗuno mi anda sina fiiɗuno ɓe diwani fof ɓenni par ce que ɓay jama wulitike Possible. extracteur ari Dakar waɗi place men min andal fi makko donc Ouais. ɓe ngallo ko ɓe min anda fi makko Bien sûr, bien sûr. Gasara notawa. Gasara no notawa. kasara tawa Mais Joka ko Jimmy fimaari. Dimburi la ngandi quand même, non Eh? style hein, forcément. forcément no tawa ka Notawa quand même. alors hara strike réellement ko fi honno tawɗa a accepté invitation maɓɓe on Non. guila fuɗɗiɗa musique on fop mi anda aɗo ɓeeɗo so koɓe nodduma si tawi woɓɓe go hari noddalima Dakar ɗo en fait gila année passée pour tout te dire gila année passée min e maɓɓe ar me yewtude haɗa ɓe inni nde mi arta o Dakar on va essayer de travailler ensemble toi donc mi ɓaaru law fof quoi parce que koye ngal ɗo min somi haali goɗɗum sago amma mi waɗa tu vois mi wata haldude e goɗɗo tu vois après mi ɗumanno goɗɗo ngo donc c'est avec plaisir que je le fais parce que déjà na e organisation ɗum c'est presque une famille mais andidiri ça fait un peu longtemps donc c'est avec plaisir que je viens je suis en famille et Dakar parce que la première fois ça va je me sens bien kono gartima ko rap pulaar parce que ɗa nder ko français rappenoɗa bon hay ko mi rappayno français tu vois je défendais des valeurs. C'était quoi ko culture, c'était quoi société, ko tawata piiji no feƴƴude ko welatala et artiste jo objectif on ko yimmanta ko premièrement ko jama on jentoma faama ko wonɗa ko haalde sinara ko amingol tum falɗa ɗi ɗon ay si ɓe famata ɓe wawi amude donc mi tawi audience on ko français nay a yimo ɗo hara boulanger jo par exemple mo jangga few ma cordonnier jo ma gollowo ɗo gol métier ara kanko o naata l'école ara wata famude ko walta kon tu vois forcément pourtant je m'adresse à une communauté et premier album on ko philosophie mo wata inde philosophie mi ara mi yewta jama e goɗɗum komi famata tu vois donc premièrement c'est parce que ɓurɓe ɓe mi faala ɓe yewtugol ko kan ɗon haala ɓe haalta et deuxièmement parce que komi pullo et mo wata étude ɗum ɗon e an ko ni Allah tagiri lan et j'en suis fier, tu vois. Donc, pour mi rapata. C'est vrai que je ne suis pas. Moi, wata orang cash goto. Mina, par exemple, pour tout, ma ko sauce, tout. Mais pour rapata, ko haray nadori en français, mais ko pular ngahare pour rapata. Et puis donc haray ko pular look kakang. Bon, c'est là. Pour tout te dire, déjà, ko art, tu vois, ko inspiration, parce que vous confondez, par exemple, wow de pular et wow de rap le pular. Mais dans sa famille. No seeda par exemple se jooɗi ka ɗo jon peut être ɗalal landade hono ɗum ɗo ene te pular mi miiji to ha hara mi andi tal taw parce que yimɓe ɓen fof ɓeydondiray tu vois mais sa jonni lan karambol a jonni lan feuille mi windu ko striker jogo ko almami jogo ka en tout cas respecté donc secret ala ka jonno ɓayari ko rap pular nam hara ko rap français nam kono wiɗa différencé mum différence on déjà c'est parce que comme ala ma kon ko tawata ɗon yimɓe ko village je ko fulawaji nder tigi ɓe répétay parole ji ɓe nder ah mi ala alfinde telemede de tawulo alɓe telemile ɓe nder hara e connexion on ɗum anoraki noon tu vois parce que dernièrement mi yono ɗo e village tawi toon no wuɗɗi vrai mais tawi connexion ko probléme mi nani soñjani tu vois donc mi tum pay koy kono jantade minni ko noon hono on ɗon hendorde ɗi piije ɗum a inni bon no intéressé ɓe parce que no yewtude ɓe quoi ko minni ok je comprends donc objectif olle ko ɗum ɗon e j'ai vu que ɓay mi fuɗɗike rappugol pular y a beaucoup plus de personnes yimɓe buyno woodi joni intéressé ɓe tu vois ɓurɓe intéressé gol e tawata kadi buyno toon hari ɓe andano piiji goo mais joni laɓɓe hay français on wa'ano non. Non, attention. Pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est bien de dire ça, parce qu'il y a des live donc moi, de français. Comme diplômé en littérature et communication, tu vois, et français déjà, classe, école, français en Bourno tu vois. Donc, au Poulardo, j'ai même grandi dans une famille de fonctionnaires, une famille fonctionnaire, papa, maman, donc Poularon. Nyanda hon no fuɗɗori han tawe joni mi hewti au niveau ɗo donc c'est pour dire aussi à toutes les personnes ɓe yiyata ɓe jandal peut être famille pular ko haalte moƴƴa ɗo wawi ekkitagol ko langue ko ekkiteten sa striker hande no ƴettawa bibliothèque pular c'est que vous pouvez le faire aussi bien sûr yeah. Parce que mi la wiide hari réellement striker luttene tout ko rap français hara arali kadi parce que en ƴetti sen daari ɗo no muslim ila ɓe fuɗɗi kamɓe ko pular ngar nam et pourtant hande kala ko yaaɗa ɗo ɓe jentete bien sûr et puis en kadi hiɗa nder ton bien sûr
Non, mais Pular ko do. Pular ko do ka. Yes, I. Si sera pon comment faire Pular ko landang. Ka. Et puis, en tout cas, quand on me voit, mi comme ne kala ko ida me jale tout. C'est-à-dire, je me bari c'est mo yata. La joie de vivre aduna gasata. Aduna andanta ko. Non, andanta ko de, andanta ko après, yegeniti andanta ko famanta ko. Janganta ko. Neddo no letto sonjo mapo on tuma change na mo hetto. Parce que ça metti ken juri nde onde asikay sukar no metti. Vraiment. Sa jangi a fami ande aduna on kun hino yurmi. Ko yawadu doy jikku doño andita ko Allah woni ballo. Wata tajo tanke da wuri selli ken ko kanko woni joma dole. Bido gollami foto tako. Andudo yasin sonjo tako. Naadu takko ma julbe pullo di motoro tako daso tako yango tako mere fio mara fere haton. Ko ya wallu hore ma si Allah walla ma. Bien sûr. Ko si jolum ko yalti si ko nyama. Un message non parce que déjà buyno ton surtout société men hande do ni buyno ton non des problèmes ji hara ko ils arrivent à gérer ça tout seul. OK. Wabbe no ton ne frôle de dépression ne batare be do manike parce que tout simplement espoir no doiti. Espoir no donc en musique do c'est pour beaucoup plus andinti ko jamon andanta ko da way wonde do ni ra hande ko ni wonda ko ley aro yara ko dow no wonda ara ko dow kadi aro yara ko ley no wonda ara bebe toroto da hande jango kambe toroto ma donc andanta ko ya wadu doy muñoda jomirado kadi walla ma gonga tati wa bien sûr la wadi doy ay la lamuni ande ko fino wonali parce que rêve mo faut ander ko jouer ci falno da wonde. OK comme mala mala non je me demande c'est vrai no andi hunde da wada hunde mais hara e nder image di makko din ayiyay c'est vrai réellement ko no har intention makko donc ko fiyo no ngarali ko bal bon gonga mari la fala wonde Messi tu vois et ko don hay indian ngi tu vois striker attaquant donc bah mi tay football parce que football ça demande beaucoup de choses. O yino men way doni ay pour le foot ak yalla mo amoja ko felke tu vois donc mi tay yo mi transpose talanga ngom fal nako wulude ko football mo lu non ko musique ara mi pika mi marka e biuji ko yes kono no girda ba e wirto kono jorida ha tawda xel mako ba be bajo da musique parce que on ne mata amour wona facile fi yacitu c'est vrai non attention la hido no ballon moja mais musique tay la hido no musique beaucoup plus que ballon depuis gila mi woni pas comme ça mais après andi Afrique musique ko débuta wala na famille jiding kono jamo mi jorto donc mi na ballon mais après finalement no mi jandirta no mi famille piji boy j'ai essayé d'analyser no mani mi tay nano jamo mi jorno mo ni artiste jo ene lando nen ma no wala problème parce que andi famille non justement ko dum mi habbani no beaucoup plus parce que mi jangu ham mi lanni taw j'ai fini ma licence mi fuddi réellement carrière et donc nen mawdo be ko fala ko biddo mo yaaru yeso to haro wonali bandi o wujali o to nyali har kadi inde makko nen naja mon ko inde ko boni tombe halata fi makko tu vois donc mi jangi ham mi gayni la plupart du temps premier na mantagol quand même pita non no mari acting tout comme tu vois donc be hirali lan groupe be hirali lan bandi be hirali goddo ral wuliti donc en fait goddo ni no fala yimugol harakadi hande be hilan ko télé doni la wonde journaliste be wono ça va tu vois ça fait plaisir mo beno di biddo mo yonir ni ga c'est ça en tout cas hari ko no da pay kun ko mo heditino da hato da réellement o do o junima an ya yimu yimbe buy beaucoup plus rap français quand même parce que ari kotira bien faut ko rap français pour tajenta gol la fouine soprano Youssoufa ainsi de suite hein. Et musique guinéenne beaucoup plus Baluzar parce que Baluzar bien influençant comme on n'a pas écouté et c'était parce que déjà influence Yoriken non mais après Yoriken j'ai toujours du mal à écouter son Dimakubu parce que manda on to mi hitatadi tu vois donc mi l'enfant la mo jenta gol la mo wela la vrai mais mi hebali faire jenta moko dudi donc j'ai été beaucoup plus influencé par Baluzar rap français finien soprano ainsi de suite joni no gila nadda nder musique on ani si tali fi ko accuto da ballon ko parce que da yide horma musique non pas du tout surtout si mi ko mi si yenete ko ni ne sama alhamdulillah yeah après la holi peut-être que ballon Haïsmi Fidjuno, j'allais pas forcément être parmi les meilleurs, tu vois, parce que waouh, Fidjuno ballon bouino di. Mais donc ça y est, hande ara payon fo la Guinée fo no ala fi striker. C'est parce que c'est ma place que dundo alla okurila. Ngal nyanya do moka. Yeah. Hido. Hideng andi non
ko addimo ɗo hannde ko fi concert makko na ɗuɗɗingol haalaji goo ko waytata noon événement makko mi haalanne ɗum noon ɗo yo haalde ɗum noon par ce que andi fi honnum mi suttanay goɗɗo quoi kono noon ko so waɗi goɗɗum mi waɗa goɗɗum kadi alors strike le 23 ko honɗum haray fewde ko honɗum adduranɗa jama ko ɓe yiralima Déjà, comme Ali presque c'est la première fois que concert Diano. Donc, Mialtini Sonji Bouyig, la 2018 et tout. Donc, oɗo année kadi album yalti. Donc, comme fala ma halande, non fo no mo bodindiri non joni mo laldu non taw public on. Tu vois donc tout à sec le 23 décembre inchallah. Kamera ngalada. Kamera ngalada hay so kamera hay renama déjà. Miɗo yobi doye barki nene jara. Miɗo wembi sira feti na tundara. Komi bandi kono jemma layla miɗo wirdo jara. Hibe andi mimi no kaltake. Striker. Como woni idol ma ko nder game ɗo? Ni. Non, mara idol. Elle a ngari donc sur moi mi rewata sana mo mara idol. Punchline. Bon, idol a proprement dit. Mi lawi har ko yori honno. Yette ba woni idol ma. Idol an homboni. Yette ba. Homboni mi yetta ba jo ko dirawa ngam. Non, mi yette to mi c'est dire mi landi to sit. Ko homboni on. Non, mi landi non parce que déjà ida andi on no. Xelma mi lawi har ko no. Non, striker mara idol ko game do peut-être rappeur américain be ko début et tout ça wano Eminem et tout. Mais en ce moment, il n'y a pas d'idole, Mintiki comme idole, donc ça va. À l'idole? Pas du tout. Sérieux? Pas du tout. Ming? Bon, on peut voir. Ming on va confirmer ça. On peut voir. Ça dépend. Guido, Maher Darren clip mako goto après art d'un plateau même. Ba da ngande biata tata mako de trop. Donc après voilà. Bonne fitri mo angi muslim artiste bo rap. Wow. Ji, ba ben soro. Yeah. Déjà gila 2021.
Mais on a des sons, mais malheureusement, tant on... Donc, Nebi, quand on dit Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on a été beaucoup plus proches, mais comme un bout de 2022 quand même. Tu vois, 2022. en 2022. Ok. Donc, comme Arnaud Dakar, chaque fois que je suis Dakar, déjà, je me contacte parce que ça arrive au cours à contacter voilà, les notables du lieu et tout. Donc, me contacter moi. Et puisque je devais sortir mon album, je veux qu'on fasse un truc, tu vois. Donc, quand Kotigi, Faïda Géri Fop Halani. Et ça, je tiens à le remercier déjà devant la caméra. Il a fait avec le cœur. Voilà. On a mis un sandwich bello. On a enregistré le son. Donc, c'est venu comme ça, tout naturellement. Wow. Déjà avec Muslim pour commencer, mais après ni parce que Kogongakan c'est beaucoup plus sombrado ngentere ni andantako tu vois. Ouais, andantako parce que andantako si mi jamo no gentade mo connaissance mo on famal kanko tati artine me do kon connaissance mo arde hawatu do fitri. Tati déjà adome ngani dire c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup la hidi mo modja et pour la petite anecdote ba mi labé yidugole salu ko yati donc ba mi arim tay tat no ko mabbe don tu vois tay mo donc ba mi fuddi yorondirgol est ce que me yorondirano plus de 30 minutes parce que min netun ko artiste jong encore encore ko artiste jong mais yorondiri donc han tay ça s'est fait tout naturellement tay jom me weldi mo ja tu vois donc quand on fuddori après featuring après me wadi song on kadi c'est venu tout naturellement comme ça tay salu no composer des beats on fuddori non après mo be enregistré le même jour la même nuit donc et song on wadu taw 2 ans so yalti parce oui ko dila 2000 afisa na ko appel no la andi me jetta appel trop parce que la andi artiste jono mari tourji femme don tout donc e wata jetti de tamako de trop atita nan tout juste ligne se jetti se ngebi tato na yo tout hare don c'est bon parce que ara wobe femme makko ben habbi to be nane to hay ko voix makko yugol mo face à face donc le 23 inchallah décembre do déjà donc addi mo wari samedi o ar law andingol jama déjà mo do wala ni be argol ma lawngol andi pi umbe ben qui part la guerre minal sa monture atan tu vois donc ko dum be ngari law fi andi ngol jama parce que souvent jama kan mi joto est-ce que aray est-ce que promoteur be na fenande jokki tu vois donc bay on hidi men do na montage ni ana langa yeuti parce que mi souvent be la dade babi afiso be ni donc c'est vrai ça striker et puis djoube bien sûr are min et puis nyanyane noko watta ko andi kan ko hulata beni nono be are ale gido acita na lignon après be atana la somma kondesan on so me hedito botu barnandu moja donc ça on va gido Striker. Hey. Huh. Yeah. What am I mean halasia marakoloje? By the don da mi so. Allô. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi, ça va? Ça va, on se plaint pas, on est là. Merci, c'est comment? Ouais, ça va, tranquille. Ok. Ouais, Dr. Strike. Salam. Ouais, comment tu vas, bro? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, on se plaint pas. Yeah. Ouais, sinon, j'ai carré Dakar, quoi, t'as eu un dos. Ah, mais heuti, mais c'est que tu n'as pas petit mourandunga. Oh, c'est le petit, effectivement, pour Daz. Pardon? That's money. Yeah, that's money, mais yeah. C'est dans la ciment, dans la femme, tout. Et tu n'as rien à faire de mal. Bonal, yare la ngabion, Inch'Allah. Yeah, bonal, j'ai une non, quoi, merci beaucoup. Merci vraiment. Donc, on va voir un ami. Non, t'inquiète pas, mais donc, on va s'y aller. Et puis, Fop, Ande, Striker, Hande, Kade, Heuti, Dakar. Ouais. Ok, merci bien. Allez, merci beaucoup, vraiment. Ouais. Guido, si c'est bon, Kade, mi jettei, hay si ko dido tato tung. Mami wara wobe ibe yena nene dum fo fitunka be
Mido wai wa Ramadan shaitani jiyo hape Gonga kanu mari chali tati Kamusi kaburi hai chabi tati Mimi hula mido kene mimi baki taki Gonga kanu buri fenandela abitati Mido go na yeso misaki taki Mami yalta na onkon siki taki Wata nudu jina si amoki taki Komi wali yu jento de kalfi taki Bezo no feti na onhido Wada kodaga kisele bebe feti kino gilam fudi midaraki Pekuguno jaba tumbere mbende wala kikoro mirina Nambari halaki mfatata hakil Komi pullo dimo Nami poto jemi maradi Mo ferray bobi amfi yomi hayo heɓali une semaine o yi ko feƴƴi lagine kon a inne déjà har mo anduno réellement in piiji en tout cas tous yimɓe ɓe moƴƴano woni moko ba woni pay kum heɗitoto on son ɗon artira nan après min arta rapidement réellement comment yaltina o son bon mi sikki tun wono oɗo son ala fayda ɗuuɗa ko landoɗa par exemple ko no ardi par ce que ko piyum waɗu kum laabi boyi mi haali fi mum tu vois
malheureusement justement non malheureusement jamon halata ko pays men joni jamon fo wuli halugol gonga a haala itum déjà premièrement be na tawartano lagine ok tawartano lagine mais be won be ko cuudi mun no fellede be ala be ala wasna de forcément bien sûr allo assalamu alaikum wa alaikum salam allo meden hediti on jarama allo assalamu alaikum wa alaikum salam big boss day jang ala don janton alhamdulillah inde na na yuri kede traitor da salmina musiddo docteur strike bono way ça va mo nala don alhamdulillah ngoy yo tora da vetana gadi awa mi yelo 23 c'est la jodi la wais la veltana ka da veltora ko ngali woka mashallah wa min kan mi welti ke buy wallahi ni sibe te moƴƴa mi de weltri ma moƴƴa merci ya yalla be nawdu golle de yeso amin ya rabbi no tamado e Dakar selle jadi are kadi yigi ton inshallah bona adorong araron kadi on fop mo hayso camion jennay men on hewe nerton yahay men nagora okay inshallah selle jabi ko ko men nebi abbaade ali go naam way albarka bu are da abba inshallah selle jabi nandi to tabi nandi tay hito mangon jimima selle jabi parce que buy jabata gonga kan haale tum en fait jamon hulbinama tu vois haalo ben burbe ben susude haalugol tu vois burbe ben nangama wono sanari do kagido fulbe on burbe ben nangama ko tawata kadi ça n'encourage pas ça yara par exemple leader d'opinion jo nangama faut jokki haajum dande are on est en train d'emprisonner la vérité tu vois donc micro no manade ça part OK Guido si c'est bon toi mais c'est bon OK allo assalamu alaikum la vérité. Duite volume télé on sera wawe famondirde. Jentade. Eno mo do hande takko mon hayso. Wa alaikum assalam. Donge jang. Alhamdulillah. Okay, inde na eno no da may honto. Min ko Ahmad Ba. Ahmad. Onno way. Ça va alhamdulillah. Okay. La heditima. Meden heditima. Ko salmin ko na striker. Voilà, eno mo do. Assalamu alaikum musiddo juldo. Wa alaikum assalam kono na lato. Yantumangoy. Ça va alhamdulillah. No buttino buubi. Ça va non sinano munya be welti de arrivé ma vraiment. Joni no do nende no welti joni mi yai do foy mo OK sabe di hewta joni yalla mais malheureusement do di seda quoi ko wurto gi wonti quoi na joni adda représentant jo bona il y a pas de problème. Merci beaucoup. Yeah. OK, amedelo la. OK, bandal vraiment mi do yada émission mo chaque jour quoi. Merci beaucoup Guido. OK, merci beaucoup. Jarama Ahmed. OK. Amadou Ba. Donc si leader d'opinion jo wari do jongo dum sokama fo jokki haaju mum fo joni nini sa yi pay yonko fi I don't know de ala kale de fi internet maruma donc gonga ala ka hale de ko pay donc ko tawata jamon no wuli joni nangegol dum anegol mi le ko mi artiste jo déjà mi like para mami ci ko tu vois nella no si tay an kan gonga ma don de soutenir bon plus ou moins jamon no touche de sera sensibilité jamon mais ko sera tu vois ko sera wata change gol mentalité peuple en un clin d'œil ko piji nebudi sorna ko e jamon ko tawata ko sera irta donc ko fiidum me yaltinde sodo sono songi ko tawata andintina jamon ko dum do woni essentiel hide warede hide wadede dum do selen fiji ndaru taw hewtali taw ko dum don. En tout cas, vraiment merci beaucoup Striker parce que mi wata jeto tamma moƴƴa. Mon mari piji buy ko annda horma mo doit préparer on yafoto parce que ko juste mais fodu non o rewe do ko dum non wadi donc c'est o anni gollon kadi concert makko ko le 23 dum ko yontre hande fi no faalo déjà samedi hewti donc on fop mo hidon invita kankadi hino mo ni na montage ni go ko yeta monta ko réseau donc labinani be kadi be wawa famude Striker ko no prévent fop de coup en fait détail na be fama non entrée on hara ko jour J
entrée simple encore 3000 gars. 3000 et VIP 5000. Ni pré-vente et je pense que c'est le bon moment de so do ham vendredi mi sikki ara pré-vente nodi. Di 3000 ara jonko 2500 et di 5000 ko 4500 plus t-shirt goto striker. Non ko cadeau non de. Ah bon, ko do mire franchement bay organisateur de halni la. Mais déjà me nganda dum do inugol do ko ya so tike wada hay bagat t-shirt. Et puis do sida fala ko pade ma tum habete de watta sida fala. Ara directement. Inugol mi ala ko burno ala donc y a pas d'argument la ngabion. Do déjà be certain na la hay goto. No problem. Disponible. Yeah. Hare strike parce que na bana fi mi jetta tammando to yewti ko wayni to den hare ko message on mo mata ko lancer jama. Hare ko minata jama déjà menen artiste beben sans public on comme yimi wo tu vois hare yata no ko go donc art ko public on soutenata men soutien non na jenta gol to music artist jong tu vois ayaye ko concert ji makko a partage na mo piji makko din kala ko woni don concert ni on don a wallit to parce que na artist jon to ndarata ko culture guinéen non souvent en jotto wono dans 10 ans ene o me benginde do ni musique la Guinée yaral yeso ya rien dans 10 ans do landita de hore may na ko no mimi wadi fiyo yaru yeso donc c'est le bon moment samedi bon ko communication mo digo samedi are lang invitation inchallah duta sek are lang habbi on inchallah mi nebi wadde concert ji mais ngallo kadi parce que nebi mo dal concert gi la mi giti moi je ne suis pas monté sur scène donc énergie on faut la marraine bébé Dakar et inchallah ils ne seront pas dessus la habio le 23 décembre samedi aray ko sadi ko toli et puis flash mo arno don tay buy humpitaki dum do fop o mobindiri exactement o adori floji de no heewi to ko sako kay wuluma mon frère ay saku botoji din di non di conteta ke flow ko mi ador fi saki to gol deñane donc adore onon kadere mo be ador saku kenton flowji din si hejayde do mi accutude ma la fala imana lantam okay parce que voilà harala woni tranquille bernande bu hala modo mela toto so isonga ngon taw ko yo fadde taw gigol siko njuri nyaaki hulbinali lang lawongol no juuti ko no woddanali lang mo inni sende lang odo hara hidanali lang gido an hitido e haybe bari lang bernde wade boom hayo ndari lang bernde dogitay ko wowi kunji wonno wawi lang mi jokkete ka hore felle jokkete ka niwre hida buri lampu jemma hida buri bobo jinna kaccu e ko lammi njuri e ko welli min e gido an ko ice, let's go. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci équipe ma confo en tout cas be fobe weltanama et surtout be wonbe lagine wonbe vidéo grand Tidjane bouye la fête de la vérité mais Ibrahim GN big up mais on fobe mais on partage surtout la fête de la vérité aussi mais on va dire affichement Tidjane ka da wadi vidéo non c'est bien en tout cas soutenance merci beaucoup kon hatta ka de be do no wela men inchallah. Merci beaucoup tout le monde, surtout merci vous le 23 décembre woto yejitu déjà ko samedi do si alla jabe mi nga sare la nderto ko mante ko poccio. Let's go. Yi batumi wada mi metto mi cikko arna woni so. Allez, merci beaucoup tout le monde me weltani ko gina jama. Allez, bye bye, à la prochaine. Bye bye.